Ora polo kalamale nei o le taulogologo pe ona masani ai i aso lua o mai aso taitasi e tu sa wantu te tonu ole mai te tonu ole whalewhasalau i Long Beach i le mea o lo o mātou i ai ia e amata i le tua tātou sa ili le tua e fsoswani lo tātou vai vai o le teimi tātou te whaasoa ai ia e ala ia na fiong pa ia ia vere tu musu alona nganga e whamalosi a tātou ma fua i mai manatu le lei ia e meise upu le lei ina ia mawaise vi inga o tātou tua ai tupu orola i pēr le nganga whinau e mātou te muri le tusi whaita waso le whaonga e Amerika ma Canada, New Zealand ia ma Australia manise o atunu Europa e ta ua o le Revised Common Lectionary o le nei la aso e whata ua le salamo e selau fasfulu salamo selau fasfulu ma tolu alona whai upo e ono whapea la alona whai tawina i le ngana Samoa o te whaloloa o ulima i ante oe
O te mana o lava i a te oe, whapei o se nuu na mati. O lea ua manino le manatu o le titalo po o le pese, a le tangata e Peru, o le taimi e sa ili ai le tua, o le taimi e mativa ai lona o langa i mawhitianga o lo tau mia ai, au mativa le o langa i le fia, mativa le o langa i se wha moe moe, tu lai mai ai, de mea le lei o lo i a te ia, whai mai, ia pe ona masani e nisi o na Kerusiano nei ona pōma te leo isi tu ai ngā tāpua inga. Sa ili le tua e ala le ola tāpua i e si ilunga lima. Ia matatalo pe pese fo i mawala au i le tua le upu leo o le nau mati. Le awa whao ngā i le ngana Samoa. Whadli wai le upu o le New Revised Bible i le ngana Peritania o le Parched. O le uwha Samoa o le nau mati. Ma nau mati. O lono winga o lo mai e nā le ata o le ele ua mativa i le vai, ua mativa i se ola, o le ata whaingo fie e ai e le tangata o nei loa i le tangata e pau le awala e maua ai le fisoasoani. Pau le awala e tō mai eiti munga ma se sulu mai le la ma maua ai le ola i se lau ele i le ufatu se le tangata na o le tua. Whapea le tangata ua mativa le olanga i mea le lei o lona winga o le tatalo po le pese le tangata ua whaanoa noa, tau mia, i whainga tā le olanga ma ua mativa ai lona whaamoe moe, mea le ua sa ili ai le tua na o lea tua lava e tu sai o lona manatu malana pese, whaafonga vo i le whai upu. O te whaaloa loa u lima i ante oe, o te manao lava i ante oe, whaapei o se nuu nau mati. Ia o le nuu lawele ele a inga o le tangata, o hata uma ia o wata o whai. Ele upo o le nuu. Tātou te o mai ai, ia ma tātou au ai, le isi tangata e ola tōtasi. Mana mia le tangata lona ainga, mana mia lona nuu le antu nuu, mana mia lana e kalesia, o inae na te iloa ile mantanga o fia o le tua, lera e manino ai i le te talo ale, po le pese ale fai salamo, fai mai o te mana o lava i ante oe, fa pei o se nuu nau mati, fa tusa le tangata pese, ma le tangata o te talo i le tua. Ia, ona la ngona ua mativa. Whātusa i le nuu ma le lau ele ua mativa. Na o le tua e pe ona whai atu. Ia, e mawhai ona mai e wha manuianga. E li wai le mativa i le tamau ainga. Li wai le whanonoa i le tofi malie. Mawai le fia. Mawai le alu i luma o le manatu o le tangata ia na o le tua lava sa ili ai. E mawai tali o whaafita auli o lona soifua i o sea popo inga lea mo tātou neva i tau. O tātou tūla lanta ina le fast food waso le whainga malanga o le leni. O le vai tau tātou te mana tunatu ai ma tātou whapeifo ua nau mati o tātou tangata i le ola whawhawina e tu maupea, i le nei vai tau ona, o le mafuanga lea e whantau ai le vai tau lea e tau nuu, i le maliu o le ri. Malona toi tu, o i e ta oto ai le whamoe moe, o tātou le au Kerusiano, ta oto i le tua ma na fuafuanga le loto, ana fuafuanga lilo, lea wanga manino ai a te tātou, e le malo le oti, e le malo le tunga mau, ai malo le ola e whaavavau e pei ona tāpena ina le tātou utua. E mātango fiai le nei vai tau, ia ole a tātou e fo matitalo. E mawarunga pēne vi inga, ma le whaafitai. E whaamanu ina ai, ma whaanee ina ai lo wanga le lei le antuae.
A wā lo e tau a oina le soifua ma le mātou wola. Lea ua mafua ai o na mātou maua le nei tau a fiafi le nei tafa le lau langi o lo mātou no nofo ai ma whaasala lau atu ai le nei polokalama nei ia mawai sau vi inga. Ai whai maa wanoa o tangata e mātou te tufi tau whao ai whaaru manga. E ala i musimusunga a lo wanganga. Whama lo whaftai le tuai. Tele whawhita uli o le aso ma le aso. Pei lava o le pese ma le talo. A le salamo o na mātou whaalongolongo e whetalai mai ai. Nei ia o ina lutia le whainga malanga o le seifua ma le ola ia o na polonga lea ma mātou mawhatia. Ma le mautonu. A na o lau o fio mātou sa ili e tu iai ma nganga ua mātitiva. I mea le lei ma mea mātango fie. Lau o fio e mawhai o na mai ai lea Manuia. Ina ia mātou mawai lo wanga le lei ma lo lanta mai. Ia ai tu mawai pea lo lava vi inga le tuai. So mai e tu sai o nei wha moe. Ia te mātou uma. Wha mangalo wha le tonu o le seifua ma le ola o lo mātou whenga iai. O whea lava le vaenga o lo mātou ola. Awa o le vā malau fio, ia o le vā lea e manino I teimi uma. O le vā o le tasi I le tasi, o le vā lea wata oto ia te mātou, ina ia mātou mangalo o le tasi I le tasi. Wa o lo fina ngalo alofa lea le tua mo lau whanau. Fisosoan mai, nea li ie, mai se I la tau o fisotai mai, no whaanga lata mai, ma no whaanga mamao. Ina ia mawai se mātango fie, ma se vi ingo lau o fio le ne polo kalame. I le suafa Yesu mātou wāla awa tuai. Amen. Find
Matango fiera le lei o lo tatou matai sili fatala fatu tatou por kalame taulongo ile ni foi vai ngo daso ia e pei ona taulongo tuai ile sunga fa fengainga ia Sepulona Tanuvasa ia o tai o por kalame o le yaso ma fatala fatu le sofa man malo ke riso lo tatou matai sili ia alo mai le foi o la tatou nga i tatou yo e mafutanga masani ia e pei ona ta pena ina ia fiafio asolua ta itasi o le vaiaso faatasi ma le tatou polokalame mai Samoa io e le fionga ia faalafitele falefatu e nari ma le tatou polokalame io e tagaloa tradition ia e vaavaalua ma le tatou polokalame masani o le taulogologo ia o le amataina foʻi la le tatou polokalame manatu o lea ua ma tagitaumuaina ia lo tatou sa i lenei aso i le feʻau faaleatua le pe ona tapena ai le sunga i le whawhengainga Sepulona ia le upo le atua po o whea lava tātou te anga i ai ua uma ona whaata oto e o tautua a mani o tātou matua le alafua o whea o le lalolangi nei e tātou te nopia i ai a wani ingalo e wha mua le atua iso o se mea tātou te whaia le afuanga fuilana e mafua ai ona amata mea i le atua iso o se teimi e tautua atua i lau si ufonga o taia fau tarofa lava. Ia, te beava no le sunga le whawhengainga, te mata upu o le a tūlaulauina le nei tūla fiafi. Ia mata tū velo aso i ai, manatua, i le a toa i le whawhengainga lea, ia maso vai. Se a toa ngau se mata upu tātou. Tia vangana, ia o tātou tufa. Tufa mailo tō sila fia, whaaso atu so mā vai. Ia o ina e ta o toai se mea sili mo i tātou le nei vai aso. Sunga le whawhengainga. Ia, ana Samoa, no tau malu o lo tu mau le nau po le fia po e lango sua fa i le nei tau fai mal nei fa moe ona vo i wa longo antu le sunga i le fa tonu por sunga i le awa ia tu la ma le afa le la tatou mafuta i ona so lea ma le polokalamo le tangaloa traditions fa ngai ma sunga i le venga ia faalafitele falefatu e nari tu sa mai Samoa an tau po nei vai tau e tatou te mulimuli lava i le mea o lo nga i el to tele o Keusiano o le laulangi nei vai tau po le Western Christian World e leo tangata Keusiano mfoi po lo Keusiano mfoi la tau te sapsapaia ma patpatia lea kalenda wan tātou mulimuli ai, leo ta wane o le leni, po le vai tau tātou te whai malanga ai ma sa veu ma, sa ili tūlanga lo loto o soi fua whale anganga o le tanganta, i le aso ma le aso, i le vāwhia ngai ma le tua, ia maise o uso a tanganta ma le lalo langi o lo tātou no nofo ai, o le malanga whatupu lea Yesu tau o le malanga whatupu, o le asao le lapama, ane si lea ingoa tātou te vea iai. Wa o le vaiaso o mua, ia, o le vaiaso mulimuli lea o le tātou wanga ia tu whai unga o le whasfulu waso. Whai ulava i le astona i lontolu, ia, a le aso sā o le laupama, o le toitu, ia, o aparila i le aso wha. Le lawa, ia ile mtaupu, o te tautonu e mātanga o fie, tātou te whasoa iai. Wa le tautonu nga masani lava le au ata mai o le whengi fau. O le evangelia mareko, le evangelia lea na mwai whamamawina. Ia ono iai po isu e sua ngā lau ata mai e winga tustala o evangelia e wha. Ma fuanga leina ese la tau ai ma le whamtala ina o le tala nei. Ia vaila o mareko i tala whea ngai. Le cycle nei e tau o le tamisanga ua wha tūlanga ina le ngana inglisi o le cycle P.
le la o tātou iai le nei vai tau, ia, o le tusi a mareko, o lona mta po suma tasi. Ia, o le whai upu mua, whangata mai le whai upu se fulu, po le whai upu iwa, whangata mai whai upu iwa, ai, o ia te ose tusi pa ia, whai tau whangata mai sutasi, Am tau po se fuma tasi o mareko, fai mua whangata mai sutasi. Ia, whawhanga mai e le whaitau inoa whiong pa ia le tua, mareko, num tau po sumatasi, whai mua sumatasi. Whawhanga mai a i whaitau inoa na whionga. Ua whalatara tātu i rātou i Jerusalema. Wo o i pete le ema, wo o i pete whake, ma petania. I le maunga o olive, ona awina atu lea e ia ona so o to lua, o whapea atu fo i a te ila ua, o ia o lua i le ai lua te lumanai, a o iai lua te maualo ai le tamai asini o lo o noatia, e le ai se tangata na tie e iai, lua te tatala ina mai ma au mai, a fai fo i e fai ane se tasi i a te ulua, se a le mea lua te whai ai le mea. I o lua whai atu. E mana o iai le ali. Ai toe whaafo i wawe mai. Ona o ai leo i la ua. Ua mauar tamai asini. Ono atia i le whai tuto ai whafo i le ala. Ona la te talaina lea. Ona whai ane le i ate i la ua o isi. O e na tutu ai. Se a le mea lua te tatala ai le tamai asini. Ona la whai atu le i ate i lato, pei ona poloa i mai ai o Yesu. Ona la tu wina mai le i ate i la ua. Ona la taitaina mai loa o le tamai asini i a Yesu. Ua lafo foi o lato ofu i ona lunga, ma tie i loa o ia. E to tele ua lato folaina o lato ofu i le ala. A o isi ua lato wifo, o lato taifo o la au ma fola i le ala. Ua alalanga fo i e na mua, ma e na muli o whapea, o sana, ia manuia lea fio mai i le suafa o le ali. Ia manuia le malo ua o mai o lo tātou tama o tāwita, o sana i mea upito o lunga. Ua o Yesu i Jerusalema, o na maliwane lea i le malu, ua na sila solo i mea wo o i le afiafi o na maliwa tu lea o ia i petania, whaatasi marito atino na fulu marito alua. Whamunia mai le tua le whaitau ina wana whiopai. Ia, o le nā le tātou mata upu, o le mareko sutas whai mua i tau le whai upu e se fulu ma le tasi. Suma tasi mta upu mua whai upu whangata mai whai upu e se fulu ma tasi. O le vai tau nei e tau e tātou o le laupama. Lea manino o le tātou whalongolongo. E lua mea na whaonga i tangata ina ua arun maranga whatupu lea Yesu tono Jerusalem o lātou ofu. Ia ma la o la au. E leo tau ua se upu laupama i, wa pe mai o lau o le pama sa ia o te masalo whaitau uma ia evangelia, ia mese lava le au sinopi. Ma te ioma reko maluka, ia o nai loa ai lea lo ta ua le laupama e nisi o ia wha maunga le au sinopi. A mo ma reko ai ma le tātou taua fiafi, ia e leo ta ua se laupama, ua na o ofu. Ma la lao la au, me ua tā mai ma fola i le ala. Lua, ia, o lea wa saili Jerusalema le wha moe, le au tū, o le whainga malanga wa leva o mai maafe i lea maenga o le lau ele o Palestina, mai lava le tū maa lokal leia se pa ia i Jerusalema, o lea wa taunu, o i le wha moe, ia e silsila. O le mele whaingta ai o le maa malama le au so, to sfururua lela tau te whewai, ma le mauto tangata.
a vai o le li o le mesia le tua ia ua matua li lilo a fai va o le filanga pa ia o le tua o le malanga pa tupu ia o le asini le stangata le ua fa no mai ti ai le tupu ma ma le li o le tato fa ola me ala ia le fai on tato va ma si lunga ia le tato fa ola i le mea ua tato loma o ne tato taimine ai tātou te le vava ai tu toa i le anganga o wha maunga ala whai evangelia ia po le au sinopi le vaenga le totoru matai o mareko maluka ma esi fo i le vai le evangelia Ioane lantou na e wha i ai tātou evangelia pa o mea ia tātou te mawhau i ai lea lava le mafuanga lo loto ua fili ai le tua awala e whaingo fie i manatu o nisi, ai whainga tā i tō tele o tangata, a me se taitai. E o te ua o taitai o le nuu i nao na pō. O he rota ele o si tangata e tupu mai le ngafa o tā vita. O le mele wai Jerusalema ia ua pō lea e vaenga ese o le lotu. Le au satukai o po le au si taulanga, au farasaio, ia le au e sene ma le tō tele. Ua leo to iai tu langa e pe ona ia so mawai. Ina ua a fo i mai le ta feanga mai papelnia. Sa tamwhai lava e tu lai mai ia la to e ia so ta inga o la to ngafa ma ta vita. Ia ua vea e o mai tami o Yesu. Ua lea ia. Au Yesu la lea e mafuai ona whata oto ia tala lau whai evangelia. Awai le isi tala i soifua mai o Yesu ia mareko. Le isi tala se angelu na sau ia Maria po Josefa. Le isi tala. E vavea le whainga o le moli maua. Ai mawala ia matai o maluka. Whamtala ina o tūlanga ia tala ngafa. Ta ua tele ngafa i mawhauwhaunga o tangata Israelu. Pa tātou vai tau for venga intuai. E alan tala ngafa. Ina ia manino o Yesu na tau lea mai Nasareta. E lea ngata e taulonga ngafa i ata vita. Ia e taulonga ngafa i le tua. Sa iai pe o mori maua a Ioane. Sa iai Yesu le amtanga va tasi malon tama. O ia le o le upu o le potomana tamai o le tua na fausi ai mea uma. Ia ma e whenkala le pe a le marama manino tūlanga ia. A mareko ai e vave arta la amareko o voi lai malanga lea o atu a fea ia o petania e pe o le nu pe o fai manu o Yesu o ia Mareta Maria Marasalo o ile o ta pena ile le fainga malanga Yesu ia Jerusalem ia pe al vaiantu o le asini le istangata le ta ua mai le ua o so e mai e alueri fainga malanga ia na tata to pese foi mai loa ia tata tala no lo in fisili fa tupuna mo le nei lava mai tau mo lon ta ua ia ma le evangelia ma reko pe ona mai e tu fa ta waso o ta ua revised common lectionary ono muli ai le UCC ia o le tio va en le Ecclesia United Church of Christ ia ma le fa casa o isteni ma to fa ngaina tu fa ta waso la IPRA le muli sa mo mai i Britania ia ora tata to pese foi mai loa ia tato a mataloa tala noa ma faso
Atoma America ina e pule ai. O malo o Asia ia whaatasia o mai. Ilo malo alofa le malo e o lai. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Afrika mama katasafo. Fape o manu lele ia la toli se mai. O Ausitalia mama malo ua whai. Atoa mani usilani ia au fatasi mai. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. O tupu umalava fai pule mamalo. Ia lato o mai uma e I foi a te oe. Ia lato fai taulanga ma fai au fe au. O oele tupu sili le pule whavavau. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ia. Ore pesere na e whiwhiwhia whapitoa e asua sua tuaia vai malu I puenga ina autou whafonga ia ma le tūranga fo I o le tāpua inga o tau tu ia I muri panga I tau no maota malawa ia maisa o tātou whasoa o tātou sauni antu iai ara amatu le songa I le awa ia ni fisili e tātou te taltanoa iai awa e mana mia le lava o tātou I loa mara o tau sila fia e mafuanga e leina e se muri maua la uwhai e mangalia me se ala usinopi pe on ta ua a la tau tala ale peia o se si tūranga a tusi le tangata e tusi whaatau I le o la whaitawina le tusi ma le wha moe o le tusi ia e whaapena tūranga o le o tusinga le au whai e mangalia ngā lua ile nganga o le li e ma tau lia e muri ane tu fantasi tu singa nei ia a whatever na amata we na uso mai na to umana muri le li fa longo ia na onga santa ofia I mafau ia e se taia mafau o tanga te mi e me fa popo e me to ese e me fa ta ua e me le fa ta waina al fa moe ina ia talia I tangata ia o Yesu o le alo le tua o le Mesia o le faola me ia e whainta I tangata ta mai mana rosi
Whatau waa le ufale Yesu mon so ma le moto tangata. Whai te toa na urua i le maru. O a le isi whai te toa ia e sawa ia i lātou i lalo le fua kaisara. E o pi lātou ma fita. E o mai sol whanua ia a toa ma te unga o fita o tangata tau. Ia a wala le ua saunia i le tua. E matua le malama ia le. Da wosi tau langa mai lātou. Sa whai mataitai o le nu. Ma lātou tantonu. O whaavevesi e Yesu le vao o le file mu o Yerusalema. Ia mai se o Kaisara ma le malo Roma. Ia la tua tulore sunga la wao. Whaftai, tai mo le avanua. O te manatu e langa ni fesili e mawhai ai ona au maile mawhau tangata. O le memo mua. O le na ta ua le upo le synoptics. O lea e manatu nisi tau te o le upu sinopi e au fia ai le au fai e vangalia to wha. Ai le leion wha matala ta a mata tustala. O ai mariko. O ai le tangata ua ingoa i a mariko. Ina ta mwhaila un tala noa tu le tala. A ua manino le tatu au whaarongolongo. O ai tangata tusia tala. O lea mea leinta ua le tangata le one of the synoptics. Ia. Pe la vea i mai oane le whaapunga le tairo le au sinopi. Se whaamune mole na suma. Whaftai, wai pe o, e mana ia visiri i te le avo i o ekalesia, a mea le ekalesia le a protestano e ile sa ile la mosa le usu e nei o le e whakasa, ia ma le whakasa ai Amerika, ia po le metisi foi. E tele ai na lantou wa ina ia tu langa i tonu o lantou wa onga va autarabo wa onga sa ole pusinopi e sa wa le ngala eleni ole sin ole upo nga e pe tutusa ole aptik le mawai le mata le vai lo no winga e tu servai ai se senga o ala tu fa mama pe le vai atu o tu stala Ioane le tununga le au Christian e to tele le conservative science le e muli ai tu sai ma tala fa mama wina ese mai de ai fo ia au skola ma a to so suenga fu taimi ia to ma le fa mama wina o le evangelia o Mareko. Whapea o Mareko, o Ioane Mareko, lo na ingoa atoa. Pa wane le evangelia e ta ua il temi na po e Yesu ai alu la toa tau lelea. Ma tina pa ulo na ofitala lo ai alu la atoa. Ele ta ua le sia vaeng, o so ele manatu. O ia le antusia le tala. Na o ia le loan me tupu. O ia la le o Ioane Mareko. O lona tina lea ma le ainga sa wai. Sa va mautu ia vo i la so inisi o taimi e va pe vo i ole tei o panapa ma te ulia le malanga mua va missionaria Paulo panapa na ve Mareko na alu le tamba wa ia tu fa ngata tele le e maunga ma i fo vandu le fa nga malanga tu fo i no a fa tawala tu stinga Paulo na i le na to le ia Mareko ma Paulo mulmuliane fa pesa mulmuli ya Peteru tu sai ma famtalanga nisi o eta o early church fathers historians pe Irenaeus o ingoa na o onga mala ia ingoa e fa pe na mulmuli ama ma fa mau le lei ana fa mau ia tu sai ma onga ala o apostolo pe Peteru pe o Paulo wa e totele le auso e tos fulua totele ai le manino tele nga wenga isi so ele pe o nga wenga Paulo me Peteru ma Jacopo ma Ioane ia o le mea lina tulanga ese ia le evangelia Ioane ese lana forsanga e winga ia Yesu e mai ai le amtanga e Ioane
le tu le fa tangata le tu tangata ma le tu atua o Yesu amata fa nga o upu mangangana o le upu na o le loko elena o le upu o le upu ta oto le poto ma le ata mai pa ia ile te tonunga le o le ukeriano le fa nga ina le mangali o le upu o le poto ma le ata mai pa ia le o le tua le asa sa iai vatasi ma Yesu na iai le temi o le a whaid foanga ma mea o malava ia e peila o i le mai ele na fi naunga muri anga e le whaingo fie o le pe an va tu le tala a ma recola tu ia e amatai upo fengeng tuai o me umai le te tonu ye na Christian o me umai o tonu fengeng fo le wa leva ona fatatia mai le fengeng tuai ona ta tonu lola io me umai o tonu e o ala sini ti te ile sa ile tu me umma e mai ai tu ale me voi le tato te loa i va maunga pe vai o nga Yesu e mai atu langa tu la fono ma me o umma na tu sia e tu sia mose tu sia limo tu la fono la perfetta e ma tu sia il poto me va pena ole se sengal na va nga ia to toru ma taio ma reko maluka ia ole avanga i uta wal sinopi si dira pa fai o mareko mo la mo tu o nga tung ia e tu o nga tung wa e te vai e il tapenanga mataio e sel mandaia de forsanga e va pena vo ia luka le taranga o ngafa e se da wala mai ai e na mai le mule le ata le tala le tua o mai angelu mai fe au manga ma folfolanga o mea tupu o ele fa na mai o Ioane el Baptiso mai uma ai le fa penala le evangelia ne America ele titi le evangelia e pupu vave ai le mafaina ve se ele ma losi o le mea laita oto le fa mo le evangelia ia al so se natule Manuia, ngā ua ma o umare vaenga nea, e pi ona pio ina te fia u iai. Ia mawhai ona mana manama tatu o whaalongolongo o aile tangata, o aile tu stana. Io e tate tala noa e lavala i le vaenga ole. I le tala. Wa e ta ua le mafuanga o lea e whapia le tala na ta mo e le tangata e pa ule ia e arua. Pe nei au mai wha le mawhauwhaua o lono winga. O Ioane Mariko ala le tu sia le le va pe o ia o le va fena fa Manuia o ia ia o ma fa o le latrix a vai o na o le evangelia a Mariko o ta o ile ma ta pule o la mo le loa ye e ma ta yo maluka a vai foi vai tau e ma ta yo maluka la me o le a mai ai e va pe o me ai va pitoa ya o si vai lenga le o si vai sua ne e kosi ele lenga e le va o le sinopi ia al so sinatu le ia na tanga i lo ta i le tala o le ua unu fali le malanga le na ta pena mai fe foi na ta pena mai nuu Nasareta pe o na ta pena mai ai le la ua unu fali le tala tu so tala maneko wa nga i mai i peta saika le a foi le ai va lanta ma petania ma mo o le pe e tua oi mane ma te ema o le ua i le si o mia ne o ai ia mai se le mo o live ta o tele la ngwa o la vitala ona o le ua o te me ta pena ai mo le pasaka ta mo ftang tele le vo in fa ye sula tu bon so ya ai fa waule le saunang ya ona o pe yo tianga i mo la va o le pe te feita watua e pe se so o peteru murmuri ia Paul ma ia Paulo ma Timoteo ma le fatasi ai pe ia o i
na foafoaina le ola wharenga o Peteru. Te I whamtaranga I le vai. Ia wai e tātou te baba e mero o pu vala au po le whiwhiringa. E nei tupu fua le vala au ma e ngaluera nganga o nei tua I le au apostolo ia a matu ai ma na tele I Ioane Mareko. Soasoani I le tala inga o le tala le lei. Ia le ai te le ai tala Paulo e ta uai ia Mareko in temi na ua pe o Paulo le so. E pitu silin tele la ia e kalesia na ia whawaiea I Asia ma Europa. O ape o eleni ala vea I lalo o le nā whauponga o Europa. Na watu ele I lunga. Stama I vai sua na I le va o le malo teki le vai taimi nei ma suria. Na e ele tama I avalna e alu le sami riuli pe watu I lalo le vasa mteti wani. Peo na tusi ai le lainga ese ai ia Asia ma Europa. E pe ia le lainga len tusi e whainga malo an tātou tutotasi. Si le lainga o le International Date Line. Ia wa ia le ala wa lesi tu ia Amerika Samoa lesi tu ia Samoa. E pe tawa pena se vai ai le ngā Paulo. Le ana fa pena o a Paulo I Roma ma maliwai. Sa ilon fa moe fia o I Sepania. Ia pe ia le tele o Ekalesia ben vai o ia Paulo. Paulo ele ia tono le li o le o tos fulua mo le na suia ia matatia ia Luka o ia Utah. A Paulo ia na vala au ke research tu pe vai tau le tu sai mfamba ngā Luka. Ngā ruenga la apostolo. Le me vai na fai ma ina ai Paulo. Ua tele na fisiringia le amtanga o lona vala awina mo lona tofi apostolo. Professor White. Ia. Pe ia le fisosone atu na whalau tele ati dei matau. O le awina atu e Iesu o na so. E ta tala mai le asini. E te le anima faufaunga ua lau vivilu e fuid au kiusiano. Ia. Ti e fita le sorfanua malosi, sawa. Ia. Ai ti e Iesu le manu faifaianga ma le faifai mali e. E pi whamatala mai e vaenga i e lua. Ia le tūlanga e iai le malanga lea. E le ngata fo ila ile. E pi o nei whamatalanga i atu mele ta watu stala. Ta malama le tustala. E le ngata o le asini. E whamei o le asini fo ari whaungaina. E le ti e isi i le asini. Le ngata fo ila le asini e le ti e isi. Ai fai mai wa fai ia mai whaatonunga a uma e toi whaafo ia tulawa. O ani winga o ia mea uma. Ia. Ma le fsili. O nā tōlo ia le lo minga mua. Ia le lo minga lo tuspa ia le ngana Samoa. O na ia references. A whapea o le wai I whengenga fau se fai upu na si mai whengenga tuai. E tuai taftafa. E tuai taftafa mo tangata fai tau. Ia te leo tātou, e whai tau tuaru la toa le o meia, o lo tā ua I whengenga tuai. Pe o le whai atu o le vai a lea ala au kerisiano ma le vai a le whengenga fau. O mea umma le ana pese ai le whengenga tuai. Le au taunu o Yesu lau a taunu ye. O le awala na mai ai, awala la ia mea la, mea ia manatu tangata la iti ma le taulia, mea la ia. Mea ia wa whaapongi sa ina le vai a taitai. O Jerusalem le temi na fio mai e Yesu na pa wata tan fadi il mele o Herota City ina wata wantu era ma ko ye na mai saidi le tupo tanga te utai ona le lato vai le fetu tu sai ma tala tu sia ma tantununga ma sani o ia la wele ai o le totele le ma malam
le malama e o el vala wina o Filipo la to wa sa muri a Ioane el Baptista e ta watu e lo no so le wa mawale wa mawa Yesu o Mesia e mai por me o la se me le ne tupu mai i Nazareta la vai wa voi o tele o tangata fai u nu e mai ai o Yesu Nazareta o Peteru le kalaia po feli tu o kalaia e o mai ai va vai le bala wina le ala so ma le mea na bala awai o ngā lulu e me fai vai pei o mei e tā ua pe vai tau le tu spaia not so much e vave la vai tau ma nino la vai tau ai le ma nino la vai me le tau mai ia so ne tu le rava me le faloa o le ase significance o le asini io anga i le tala o le asini ala te o le manu e fatau va ele o se manu e lo se tangata mau mea o le manu e auna e mai la tau le auna wa o ia me mo fai o la tom tau sisili ma e la Cristiano be o le vai a Ioane va tu se le vai a Aeto ia ole vai ia Mareko ia o isi evangelia va tu sai le asini o isi evangelia va tu sai le tele tangata ia awa pe no vai o me umana e mai tuai le fengeng tuai le soifua ma le ola na masani tangata Israel le awai mataulia e o mai fengeng foua o fai se finu mia i o sia tanto a mio awa ale yalu ta feanga wa na umatuale no futupa Solomona vai dual malo o le vai nga ilunga le va pe se fulu i tuainga wa o ma ave le fa penga o Israel o la tauia i lalo la tanata i Jerusalema ia le bon no fo mal fa penga o Utah o le tuainga o Utah pe la tanata i pe ni amina manisi o fa na a Joseph e va ia fa fanua Tero tu spaia na wa ilfa fanua mal fengeng tuai mal fa fanua fengeng fo mal fa fanua le taimio Yesu ta la inga Paulo e ma wa ile ata wa yo mai le taimio Yesu wa vai tu malo e Roma le la ele Palestina wa tua o matu ya rota le sili ya ora na fa na ule wa fai matai o vaenga ia ele o ni tupu pe e fa ngale ngana pertaniere upu prefects this time vi vanga bu tetrad pe na oni tai ele oni tupu o tai e pe ni tupu ele ni tupu pa wa tupu o la langi na on po temi ya pe mai Yesu ya na kaisara pu le o mala wele ele fa tasi ma Jerusalem ya so se tu le o la siniana to onata ole maulalo tautua au auna me o mai pe o le mai lanta o asin ele o mai sata o se tupu o le ata o tupu lanto e te so fonu papa e na saul kariota papa e o so fonu e teu o maltino o kariota e mai ele tupu ya mo mai ole awala na le wa e lu ia pe tanto i o tato foi vai tau fa tau va la wala na mai ele ma lo le tua ma lo na fina ngalo alofa ma me le tanto ia nei o le ala u te vai Mareko o le ale meu fa ngai le ase ta u o le asini ele ti mo mua ia stangata o le ale fe au nei au mai le vai ngane ia e pe e vai na va pe a vai le ti le soli ala asini o no winga o le tamai ia u foi a vetato so fanu o le tamai ele fa ngaina e pe ona mai na le purity ole malanga fa tupu ale li tu sai ma fo nga le tua le mama le ole mai ole malo le ole faiona i loa tangata o filongia le vai tangata mo la tu ma fa ile ano no ai o me lo si o mia lo la tu wola ia vai tau e fai o pa o so fanua Roma fe wai
fai o fita ale malu fai o tai o le lotu le au staulanga fra sai o wa lave le tai no le malo o le mea le o le fa tau i le mamalu o le malo le ona tai mal le malu e an visiti le po ai la e pu le malu na tai o i le wa so na ko la to mo farsa po ye tu solo ia ai ai me no foi tanga te utai e o ai le tu la fono ma la perfetta ma ai tassi al man me voi la le tala marco le utau nu ai sempre utau nu ai o le vai tau le o le la ta pena ai le nu mo le fa ma na tuina ma le fa i longa inda o le pasaka o le tu sa lo to ina o le nu mai lo na matanga mai ai kupito se avantu ile wa ole si le fenga ole sauninga le ole si fenga tau nu ile maunga sinai o si nga fenga wa ese mai fenga wa uma na o si ma peramo sa ako ma Jacopo se yo mai lava ya Mose ya o mai la perfetta mai la perfetta le to ngai ya tu la fono nan tal il papa ma tu si la ta le tu la fono il loto tangata e be al manatu na Jeremia da bototas fai bototas ora te fa fo fenga ta penanga na wa o te mi le isa mal malu ya ta to va va te mi ne la ta tu la mai malo wa ta te pese il menne ai te len ta to le va vai bo fele ta otto le fa wa winna o tala le io ta to va ta fer mele manino mai ai fer mele ta otto la le Palestina mal la langi o le vale o le malo le ta langi le la langi e tau langi va tasi mana va nga ma penga malos e le se me fa pena o tala ia e fang taile tuana mai sol fa nua malosi mare e lo na e le a me na la ma sanel la langi me na la me na o ia le so e fia ai a fai wale sol fa nua se le fa lata au le leima ma ia awa lava ne yo Yesu sa tau then South City mai o Utah ia oi nei ropol mena wa ma fa Utah po na ia Utah le tala se fai po veo ta otto ai de le malosi male manna o le tu alen fa ali Yesu ke mena tato te leilo na me ai ta fai ta wai ia na tato te lo ai le fa mo o Utah wai le tupe ai sai fa te le tupe o tupe umana fa ta wai su yo ti ai uma Utah e ile me lai tana tu tupe ia el sosonatu ne ia le ua tai le vaenga le pe le ua la tarata mai a e si fasi vai vaenga le umana faunga tu fa fo i mai la ia e iai fo i la le tau o le fasi fai tau lea. Pe a wha matala i lo soi fua mono tatou ola. Pe au tatou wha ngā ina ni mea. O le asa usi le sile le fasi fai tau. E pe o le tau ala nā o le mea. O le ua wano no. Tu sa leu wha noi. O no winga le ta ua mai le mai ua pan ta mai le ngol tangata le ona le asin. O no winga tal no mo mai Yesu. Na fa noi la sindi le tu dia ila so. E tu la so wai loa. Wai loa la sindi tau tu mai wa fa noi fa nga Yesu lan mala. Uma. E ta va foi la sindi o tangata ona la sindi. Le ia se me to tino na le li. E o ai ona la e ina matua ave ese ona ofutala loa il temi fa sa tau. E le se ata me ata to va bai nei un po mar fa ia le tua ala le kalesia malantala le. Ai pe no vai antu. O le lava ta oto le nga luenga tala le e falling mai o lo fela sai te lo tempi.
ta ira le vaenga le aisea lava soli tangata iutaia. Yeah. Lea u fai tau afe, lua afe tau sanga. Au lea lava e whaatatari nisi o tangata iutaia. Nisi. E le o iutaia uma. Ma na ia le whapore o nisi. Nisi i tangata iutaia. I le lato misi e le i o mai lava. Yeah. O lea e iutaia o la tau talia le lo ke risiano. A whaila o le whateltali a la tau ia tau conservative Jews. Tal tonu ana tau whenga intuai le tu la fono ma la perfeta e le tau nuu o Yesu o se tasi perfeta e le tau nuu o Misia. Le Misia le whateltali e il tama e marosi. E le sau pe le sau ale Misia le ala Cristiano. E whanau mai matupua e Nazareta. Whaila o lea. O le vai vai te le ke Cristiano to e fio fa mai o Yesu. O lono winga. Ia o ina loa. Le lopo ia fa fani me ia lo pa fa pe tupu. Ia. E be o le wanga o le ala vai no foi te ta to va ai voi ai. E o le tato wa tunu e ile va enga o la ke Cristiano la tunu nei. Tan tonu la vai ia sap pai al fenga maloa. A Israel le nei. Wa le malo foto ato e fa ngale upu Israel. Nei al tasi afe i se la fa fitu no o mo ta walo no ala ta no ya le fina ngalo malo o fa tasi perta ni sa pulea la wele ele o le la langi lana fa nga malo ai le malo si le tu lai mai e fa sina malo si o me tau le e no forma malo Israel ma fa inga ya la to tau songa vaenga Palestina ole ta apera o ke Cristiano e o maltemi nei la volele ia lana mo ia o ke Cristiano e mo ia o Musalem la to toya la ia to enga ole o ke Cristiano i la volele o tau nei tau Iraq, Iran, Syria, Turkey, Egypt, Palestine ola ia o ke Cristiano ola o tau mia i tu lango whainga malo nei an po, i arif so sena tu lea. Ona o tātou lava o whaavaero tātou taritonunga whakiusiano i vaenga i or tu spaia. A lea so sila rau sunga whengi, pe a tātou turi loa lava i a tangata i utaia e me whaim tātou whapea le tutusa le tātou taritonunga. O lea lava e whaataritari. O lea ala se whaai whaalea tua i le mea lea. E le whainau te ria ranga na wea amata i le tua. Tātou te amata ro le tua. Ia te relo ma whare tonu. Wa aisa, ia o manatu ala tangata ia. Wai le isi se whai ona whamtala ato toa le tua. A whai lan whai whamtala ato tolo nungi wale se tua. Pa wale o le tua, whaintatu mamlama i tu sai ma le whatu tuanga wakemisa o Yesu. Ia, peo le winga o la ofisi. Leanga o le fula tu leia tangata Cristiano ia. E sa o le mea lea according to the Bible. Anyway, a le lava tatu te loa. O le fo i ele o taritonu to te lo tangata iutaia. I le taritonunga tatu Cristiano. E mawhaila ono tatu tutu i le sisai o le vaitafe. Ma tatu whaapere si tu. O whea tonu le whaataritari i tangata ia. Ia. A wai fo i ele mea nai tatu te taranoa i whaatete le tuspaia mua. O tuspaia al whengeng tuai la tau leo tau e tātou al whengeng tuai. Ia, o le tusi ale au Israel po la weper, tusi la tau ngana. E antu lai mai leo whainga maa loa le soa tau al Sanal City, le o Tolomi. Pe umalo na tali ina o mai ai whailoa le whatustele na i Alsania la mua al whainga malo lea, tau Alsania. O le ngafa lea e whai u ia Cleopatra. Le ngafa lea. Tā pena le ngafa lea le taunu mai o malo losia al malo Roma. E tātou te mama aina iai. Ua tele whaali unga o tusia le tau whenga intuai. Le tau o Septuagint po le LXX i whainu mera wha Latina. O whaari liu foi la le ngana Latina ia tusi ia tele le tasi se whalea onga
o tustusinga ia. Se ona tu vatasi. Wa fa mai si ele lua ni whenga inga tasi al whenga inga. O le ai wha wau i le whenga inga na amata mai le amatanga. Ona o le tu vatasinga o le taimi o Yesu, ma le taunu o le malo. Ia, ma tusi na malo ia le taunu mai le malo. Le pe o vai lua i tusi ia. O le ngā ruenga i le 11 na whai. Na whai po le whasenturi na whai ei le ngā ruenga le na ua whono tai o le e ka le sia na sala lau i le ele ia i ona po. Te fuala vaenga mon tai o mai e whono ma whiri tusi. Ia, pe au na iai ni whai atu ai ngana muara ngana e peru. Lona lua e leni, lona toru le tina, ia, lona whalo le ngirisi. Ne o sala lau ia le tusi pa ia. Te vai vai iai o le mea vai na e le thefere ngana e ngirisi e whali liu pēa, whali liu pēa. Awa e senga ngana na tusi ai, le venga ing pōma, le venga ing tuai. E sa ili le winga upu, ia. Ona ilo ai lea, wa e tele whaanga ino upu. E tupu pēa ma whai peso e suenga, se i o mai o tātou vai tau. I o tātou o le tau tā pena, le whaali unga non toru. Le karisia lea, tātou lea na tupu mai la mo sa. Le na whaali ua le tuspa ia i ngana sa moa. Mua wangana, wa isi whaali unga muri mai, le peo le rua i whaali wingina le sa iai, ia wa iai le whaali unga non na lua. Whalongolongo atu o lo tā pena le whaali unga non toru. Wanga wa iai le ngana ua whainga tā i tupulanga yaso nei on mamala mai. O lo ta oto i tonu ole. Ia pira le upu le na tala noa nei whaali unga salamo. Se la vasu matonu le whai mai o le nuu o nau mati. Whatusa e le whai salamo po le pese ma le talo. Lona tangata i le nuu. Ua mativa, ua onge. Ua le ai ase mea o iai. Na o le tua e sa ili iai. Ia, vai la iai. Whafisota i nam tap se sili ia. O le manuia, o le lau ele o le nuu, o le timbu. O le ola, o mea uma. O mea uma e tatonu ia. La whatu tua, o mea ia, laile tua pe ne sau noa. Whea e malanga i Samoa. Le mwhaina veselo tantonunga. O le manuia e ta oto. I le tua lea na awa o inai. O ia e aru ese mo na lau ele i Samoa. Ia, so sai lea. Ua lau vivilu i ar tatu atunu, ma so se kiu siano i aso sa lau pama. Ia. O le aisi si o ai tamaiti o tangata mātutua, ua manino uma i le meo le ulu fale atu ai alalanga o sana. O sana. O le la fōringa mai nei loa tō te ratangata iutaia. Na malama i le malanga lea. Le ulu fale atu o le malanga whatupu lea. Ua lātou tā, i o fola o lātou ofu le awala, nisi ua tā la au, ma fola i lungo le awala. Ia mane alanga la, o sana i le alo tāwita. Ia, o se whai tau le pe sirin tā ua. Aua e pe vati o le tāla maare, koe ser wawe. Ia. Vai. Ne wa alanga nei le malanga, la sol nei. Ia. So o mal paseka. So o mal puaina o Yesu. So o mfamsinonga o Yesu. So o mal amo to tasi o sa tau tu sa ima tantonua ni so lo fai pea. Le awala le o te rosa le fatino ile tau sanga male tau sanga i Jerusalem. So le avatu Yesu ave i lungo lo sa tau. O visili. O feo ye le moto o tangata i na alang. O le mea ye, sa whata tali e le mwhaina o me ia i le. Ia le ala pe ole awa onga. O awala ia le tua o whiriwhiri paura le awala o whiri ngalo le tua e mwhaion tanto malama i lo na alofa. Ele taungo fie. O le alu fo le alu tangata i le lotu. Ma le tatonu ia Yesu, ele taungo fie. Ele se mea e vaisesi. Tinga ina e polonga. Ia mena o le te mana o tangata tu e polonga ni me whapea ina yaso.
Ia, e pe so so ne atu le. Au ina me na polonga na lo ta oto ile Manuia lilo mai le tu. Wa le ase me aru msesi. Po ia pidi o ne la langi nei. Oi voi va tu fama wa e lo na toa I tau la langi. E le ia me se me aru mai vanga na ona uniform se. Pe voi vai via. E aru malon pelo papai. Ona o futau sa tau ai le aru ma me alo fa le nganga. Le manatu nisi e, o tangata ia na alanga, o sana. Same people, na wala au whaasatauru Yesu. Ia, wa vai me tu na umana po e hanu po a to vai vam sinonga ele o staulanga. I tonu se fra ave ele ia pilato. Ina wa ole o la yo ia mal motu le o tangata. E me fai ona sa vo na na. Wa na o tumu le ai. Tumu le ai o va mo le o le fam na tuina o paseka. Ia Mana ia fai ungor tatu se fai tau. Ia. Fai upure se fumartasi. Le pe e alu roa le malanga le ai pe to ia wo e to ai le li e to e sa ili e le malo se fo. No vinga e pe a fata otto le tatu foi vai teni. E ia e tatu te to ai. Io e fa so ai e mo le malo si. Pe a fa pe o le a io e tele fetu leni mai o me la nei mai tau fa fefem tau fa leanga ai ma nei era si mele I pet saika I a inga le marita maria I petania io e o fai ngane o pe o le pe fai ta wa la inga le wa fai inga ye Yesu to ai ma lo ai ma ale ya mantuale boto tangata le na sa noi ia o le fasili fo na ta fa le la so yes yeah voi la le tu si ma reko al temi na po e ia Yesu pa fa te pelta la ma reko alu ro la to mal tau le alu ro la le fa mai ia la u ata mai so o tu stala le na pa wale o tangata le na te lon mele ai le mse si na alu to ta si Yesu na fai al fia to Peteru na I u ana malolo na I wan pelo va toru na pelo I Peteru fa ngalo fa ngofie na pro fa fiti pelo o musu ta o masani a Yesu ta si de vai ngata o Reverend ta fa so le mele no wingo temi a to ale toru to sanga den ta pena mai au so ne ele io o le langa I le meta o le muli ua whaoraina. Pei whato ala tūlangona le tā ua ina ua maniu Yesu. Pole aso... Ia, awai... E vavai ai le... Bea sa ta auto, e wha moe o lau so. Te lo vai, masani nisi o lantou ia Yesu, a tupua ai le tūmalo e tasi. Tau le se senga o le whaiva Yesu lantou le kāmukta. Faiva la wari ia na aru Yesu video la faiva lo no inga ia e vo Yesu e va tawi ai taimi e ora to faiva. Ora vinga lo fam talanga e in mafuanga. Na tua autilo va ai manino a da so. Ese le malo si le veru ai ma Yesu. Va venga. Ele ngatel na ese le malo si o le poto ma le mai e fa matala ia tu spaia tu la fono ma la perfetta le ia Yesu ele ngata la ile a wina o tangata ile tu la fono ma la perfetta ai a o voi tangata I tu langa o fainga va venga fai tau de tala na uma video o la so ia sunakolo oralmente por sunako e ta po vai ta sei la pa ia ma ia fa nga ia po ai tu o nga ngala o te moni o uru tangata o le turinga te moni na mata tonu o le sunako a mata di farsa ja va tu fsidi nei va tem ja ane te was se fa li wino a fiong pa ia ne tu ia pe vai
e ta oto me ina ua toi tūleri o I lan manino e rau so. Paul mea e tātou te whaitau iai. E tu sa o tinana mo whāri e ke risa toi tū. Peto toru, peto rua, peto tasi o rei tu pāre o tinana. Na rua I whiwhiria whai missionary o tā la I rau so. Mua tā la I rau so. Ia e watu e whe mea I rau so. Rea te tonu, ia. Tā pena e tina ia. Ia mawhau rau so. Ai re watu I e su asi. Me su ke toi tū. Ia. Ia isi tala e pia manino ele o whaaleilonga ngā ruenga Maria le Maktara ma Maria ma manatu umatina. Ia ngai maso. Ia e muri tā o I se taimi a po se taimi fo lumanai. E pia le tutubi loa I la ufesili o te nofonofoa mo o mawhauwhau I le process lea. Ta pena mai na sareta ngai mai to tono le nupa I o le o Bethlehem o Jerusalema le la uto fo I mai a Yesu le men fana wai. O le pia le winga o la ufesili. Tu o neila I le vaenga ayuta. Pia o lea ua mo ua ave yuta le dirty work I ina ia mawhai wa ana lea nil melea. E le taunu wala na pen fai fuina fai le tua se isi awala ina ia taunu wa ia Yesu satau. Ia o fasili tā ua uma fasili la ia. E le mwhai o manino ia tātou. Paura me manino ia tātou. O le e le imanu māloa se isi a mea na fofua ina le tangata. E mwhai fo ina wapea. E le fina ngalo le tua mariulo nalo. Wala fina ngalo le tua mariulo nalo. O lo nalo fai I le vā leo tangata. Tangata ia wa whamsino ina Yesu. La manatu e papoto. I lewa malipa sa tangata le ilo le tua. Wale ilo e tangata ia Yesu la lo le tua. O ina le tau toi valea le ma e risi mo mau masaere I o le malu sa na o le ostaulang sili e aru e tonu e whamangaro an sara nu. Ene e le to private se le tatu wa mio. Le ua whaangia le fua o le malo le arofa o le tua I tua pao Jerusalema la wele ele pitusili na matanga le ua matanga o fie I le tatu ngana. Awa na wa sa tau roi Yesu, ia. Fatalo fale fatalo fane le pa ia malo isi tanto au mafuta mai mana ia tele o finangalo falia. Ia fatalo fatu Helen tawao io e tiuli le ifi fatai malo fatai Derek Lilo lo mafuta mai le YouTube. Malo lo mafuta mai au kilani New Zealand. Fatai tele puava ale fosio ta lo fa puava mafuta mai au Sitalia. Ia io e fatai tele le fero mai fia fiangia I tau vau. Malo e fatai io e talapeli tele le fero mai le ne vaenga o le tatou por kalame. Ia o le pi e Manuia le tangalo tradition I le whaanongolongo ia mamoe ai. Ia iki a whaatu tatou por kalame na fia. E umaroa le mai tulaman afa ia o na tuatulelo le avano. Ia I toi whataro whatu. Sau whainga mamalu le tau ofisa, lau saf tala, ia whaftai tele, ia mo le whawhero mai. Io e Tavita Leo, whaftai tele, ia o Helen alo urunga ono, whaftai Helen, ia le whero mai. Io e le whapelfesilia Helen, why pick a sini instead of a horse or any other, yeah, for example, o le elefante por el buffalo, just wonder. Baga ia sensa iu ma Helen, o le whiwhiringa Yesu. Seu whanawhana wawau, ia, o mafta mai au ki lani, Mariana Masina, ia malo, whaftai. Ia e... Vaiu tu moe. Ia, vaiu tu moe ale, whaftai vai de whero mai. Ia, pe o le tele na o tātou, o mai fo ile asi. Ia, pe o le na, tiuli leifi, whaftai le whero mai. Ia, pe o... O le asingi kaunga masangi, tātou mai upolu.
ke rei lope maungi a singi se voi. A o porun kwa kele ora singi, o pawara ngā ngwhanga i sia mangi a singi e, ku ua ia kanga ua mea voi le. Le kuiri popo mo kongi i kongo ngai a singi. A whaunga kwa rea singi kār, kua ku, alu. O menga sa la, wai popo sia mangi, esa ona i poru. I whakoang. A ta tilo nei fōringo le manu. Ese le file mu. A tilo fo le mamoe. Pe e a inga le winga o Manuia. Whaalwhani a mawhawhau o Manuia sa. So peu, o mena o te ofo ia le au tūsitala ia tusi mea nei. I lo lato whaangaina o manu. Wa fo i o lawa le ele tele ele manu lea. O la sini na te una matu Samoa. Na matu sia mani ono lato whato anga niulen whai ma koko ma. Wa o ai ai tangata e whaangaina la sini whato anga ia. Tātua a whakua kuku. Alu. Me foi ngā whai ngō whii ngā hao popo mai ko a ngiu ia o sia mangi. O ngā wā vele ngā iei le māmoe, ke le rupe ngā ingi māmoe ngisi mea o Samoa. Wa tele māmoe te minei. Tele whatu anga māmoe. Pi o le winga o la utala fu le Reverend. Ana whaapea nei la o tusipa ia le tau te whaitau ina tusi Samoa. E tumu i niu makoko. Ona o si o manga. Lea fu lea tusi mai i vai ai. E kumu i kala i fuia, ma senga, ma iao, e lawa i mahunga e lele ama. Ia, o le tuli. Ia, o le kuli. E kele mangu e mawhainga e. Wa pe o mangu, pe o senga lupe a lea kungu i kamari. O leo, o kele ngana wa whauma ia i ngā mea. O whaiva ngā kaifane. O kele ngana mara ngā upu buang ngana wa fausia mai ai ma kamau ai ngai de ngana e per venkanga wa o aso ka ngur kala le ye ring fai ko o fare Samoa ku fai ko e ka wa pe ngo fo le lalo fai kai ku o vai po ngai ku o fare ia wa foi o upuna o te tonu upuna fa to a mau i vai taimia wa le ise upu fai to ai le i me anta sinana me ta o le ta o le mele o le fausi o ngana e o fa malama al va malama e va pe o mo afi vo ie ka ngafi kong se kulo i lawa mo ka e fa ora ka au malama mai le fale ia tu so le upu ai fa malama sa le upu fa malama ka kala le fa sa wel malama ia e ta ua io le mele ka o e ta no ia si ta sta pese ia o le fa ora ta por kala melo va ia tu wala ka io wala ta tem ta ua ia si ta pese le que le chapari Mano Hana.
se Italia tu le fisili Helen na sunga vatung. Ungaun. Ma na il fisili. Wai pe tere na vai le tupe. Ai sila. Na tua whanua noa ia iutai na wa madiule li o tupe umana na iate i tia i umma. Ele ia o ngā iate i. Rono winga, e eise mea lo loto i talato le tupe. O lo ia te ia. Pe o le sina tūlanga e tātou te papa ia ili Helen. Awai a tonu e vapea o le nau i tupe. A visidi o lala le mena tia i tupe. Ina ua maliuleri. Ia mapule loe ola. O mafua sea. O anga nā o tangata e tauma i ua salambopo o le fifia po o le so se mea e upset e tangata to the extreme. So se mea ti ngā ile noto le tangata mwhanoa noa ili se pule loe ola. Pe tatu ai voi lava pena e tūlanga na ia iuta. E mawhaia na tātou whapea fo. O le vahenga o fuafuanga o le whaarutanga. O mea umaia e whaitau te tonu o awala lilo. E mwhaita atu wapea o awala lilo wa e i mala malama tangata o la awala le o la whiriwhiria e le tua e o ala uso. E o ale nu o le tua le i tatonu e martemi nei e le tatonu le totele o natou. Tangata i utai ele o Yesu o le Mesia o Yesu o le faola ele o manino ia tūlanga ia te ilatou ia pe o le so ne tu na Helen tu sai vo o lo finangalo ma leia le finangalo lu itawaia tatou manatu ma tatou mafau o le tala peili ia a vai e tele tsa vai le asini ia langa taita tasiale o ngai sa vai ta milo na pa o meu te loa o la o ele o le tu malo manto tu o le mlava le o meu le tele va to anga sia manito tele mara asini ia pe le il tanno la asini o vai a mi ora asini ia le va per farlo io le e fa tupu manatu pi officialia a Helen ia mea na ese iartus pa ia mai tele o tusi. E tate fai mai foi nisi, o le whenga tuai, wale o toe ai asila sila ia pela o le tala lea, na a mata mai le tala o le kenese, o le a whanau mai le tama e tu imo momo, e pe ia relate mea le whenga tuai, a nga i luma i. So pe o le winga le na e lai o na pe atamanino i le tala atoa e le na o se foi upo e tasi pe lua. Ai atu mai le si tala, whaafeso o tai mai le si tala, whaafeso o tai mai le si tala, o na tia mai le o se ata atoa o le whaarutanga le tatou te iai. E pe o inala le fesili. O lono winga ea ana le ma liu Yesu. O le ana le whaarutanga mo tatou. Ia, awa e mana ia le lau a mai e fafo o i tūnga whaingkana e le whaingofie wa e ben vai atu. Na wata tali ale nuu i se toa manu e pe o tāwita. Me ingo o le toa, me ingo o le tupu, me ingo o le whaolaina. So o le whaolaina o tangata i le vaai le mesia len wata tali e iutaia. Is a political messiah. Is so set free ia tangata le nuu mai le pule malo sia Roma ma le laulangi napo ko restore le dignity o le malo e mo le independence. Ma yeisanga influence i malo na no po ai le tala fa solo pito ai utai o mia i va malo tele. Ai ku pito mai saute ia o suria mai matu e tele na afaina ile le malo le o na vai lua e tato tu baba ia ele se e matua polonga le oranga o le utai ia e lontan fa sopito o le merna e tato ia nisi o le mesia na va tentari o le mesia va le lalo langi
Me sia wo ile e pe fatusa i malosi o ta vita fatu ina le malo mo si tua o yo la we ele o Israel isa political messiah ele o se o le mesia le wa va mai le tua tato le ia fasa o loto ai ia mafau ma nganga o tangata ia lato loa ona tapua i le tua to tasi le tua moni ia a to ai male tua oi wan sa wa Yesu fa popu tu la fon o le vao le tua mal tangata ma le vao tangata mal tua oi ia fai ma le talo i awa o le talo le talo le ia o ala filia o to ila fa mangalo ia ole pe ole wingal na mesia le tua le utatu ni Wata wale upu le politiko. ia E manino ala. O ngeme uma. Le tau te vevesi ele la langi politics. Yes. O le mele le tau te iai nei le meo le teknolosi, technology. Ele fou la le tuspa ia mei. ele fo wa bena o vai tu o malo ke usiano umane ia i termine o malo vo ia pitu silin tau tia tau wala tau faia ma mali li waile miliona ma miliona o tangata e peila mana ia tau Samoa tala vo le wa utu toto masa wole to tau Samoa ata wa tau i vapunga wole to si tau antu sa vo i poru si tau mais o poru i fea wa le ai wole to tau ela na tau Samoa termine ona wa mai Samoa e o tonu i le military America ma ve ai matanga tau o le malo America o Samoa ele se tunu o to e falango lango i tau o ni au penga vala langi sa ili ele mesa o le tau o mafau ma le ami tonu la sa ili ia o ina vo e lo ai tonu ma le tonu O ngor tātaimi o titiro tātaimi. Ia. E te whinangalo e sama api muri pea uma le le afo i le tangaroa tradition. Ia. Le tata pese le ion. Tata pese ion tātou a fisota i lea ma le tangaroa tradition i sunga rwa whengainga ia whaala fitele. Ia, ai whaai ua i lea i sta upu mulmuli, ma sta talo. Tu vai
O le ala tam fai e fisota I Samoa ni sunga le whapengainga ia whanafitele whanafatu e nari e tu sai mo le tātou poloklama o le Tangaloa traditions. Ia, whatatari mai o le ala whai fisota inga ia wana wa teknolosi. Ia. Talofa greetings and welcome to all the Samoans in the diaspora. If you were born and raised in New Zealand, Australia, America, Europe, wherever you were born and raised on the face of the planet, welcome to Tangaloa Tradition, Ifasinumanga, a Tangaloa Langi. Tangaloa Tradition is the program where we help those who speak very little Samoan and a limited understanding of our Samoan culture. It is the program where you get to meet our ancestors by the study of our Samoan legends. You will see how they created Samoan words that formulated our Samoan language, the backbone of our Fa Samoa. They believed a good understanding of our Samoan language will give us a better understanding of our Samoan culture. And that is why we're speaking to you in English. It's for the benefit of those who do not speak much Samoan. Right now, we're putting together a course study that teaches how to speak Samoan. So we hope in the near future, when all of us could speak and understand Samoan, this program will be brought to you in its entirety, Ilitato Ngangana Samoa. We've chosen the name Tangaloa after the name Tangaloa Langi, the spirit god of the land before the missionaries came. We encourage you to tell your friends and relatives to join us, register, and become a member of the Tangaloa Tradition tribe. We're going to take a short break, and when we come back, it's the reading of our legend story. Welcome back. It's time for the reading of our legend story. Our legend story for this week is Vaya Ma'apaula. Vaya Ma'apaula. Our legend has different renditions in that some say Apaula and her brothers were from the islands of Tonga, and some say they were from Fiji. Tangaloa tradition is going with Apaula was from Tonga. As researchers say, the name Apaula is most certainly of Polynesian origin, which placed it in Tonga more than Fiji, a people of Melanesia. In the islands of Samoa were two brothers, Vaya, Malitama, or Vaatausili. Tales of the strength, the might, and the bravery of Vaya had carried afar. Upon hearing this, the two sons of the Tuitonga, Tatua and Tano, came to seek out Vaya. With them came their sister Apaula, and when they arrived in Samoa, they set anchor off the shore of Muliluu to await the opportune time to attack the monstrous Vaya. Vaya saw the boat as it sailed in. Now darkness had fallen, Vaya could still see the boat anchored out at sea. By then, he had guessed the purpose of their being there. And it was in the serene hours of the night
that the giant Vaya reached over with his big, strong arms and gently lifted the boat from the waters and placed it on top of the trees while its occupants were still sleeping. The next day, the travelers got up and emptied the seawater out of the boat. But to their surprise, the water was not splashing on the sea, but instead was splashing on leaves and branches of trees. They ran to the side and saw with fear where they were. Their boat was hanging on treetops in the forest. The brothers begged Vaya for mercy. They offered to be his servants, to serve him at his beck and call. They offered Vaya to take their sister Apaula as his wife. Vaya consented in exchange for their pardon. When Apaula became heavy with child, she longed to return to her family and her homeland. Vaya granted her wish and exonerated her brothers to accompany her on the journey home. And the two brothers returned to their homeland of Tonga, shameful and defeated. As they set out to sea, Vaya stood on the land of a pier known as Savalalo until they had blended into the horizon. The child was born, and Apaula named him Tui Savalalo in remembrance of the sight of Vaya standing at Savalalo as they sailed away. Many years had passed, and Apaula had not returned to Vaya, whose heart forever longed for her. The sun was growing stronger, bigger, handsome each day. Meanwhile, the brothers of Apaula had not forgotten the shame and humiliation they had suffered at the hands of Vaya, the father of Tui Savalalo. And so they began to plot against the boy. One day they told Apaula that their father had summoned Tui Savalalo to serve at the kava ceremony of the gathering of the chiefs. Apaula, in her heart, had premonition of danger for her son. So she got him aside and parted these words with her. Hinting at the danger looming, she said, "My son, go. But if the sea should turn to blood, then I know you have perished." Apaula had guessed right. Her son was sacrificed to appease the anger of her brothers. Apaula then returned to Samoa to her husband Vaya, heartbroken from the loss of her son, but more so now seeing her husband, the great Vaya, ill and slowly turned into a mountain as the pain of the tragedy that had befallen his son took over him. Apaula related everything that happened while Vaya listened intently. And his dying words to her were, "Apaula, you have come too late. The mighty one has fallen. Go to my brother Vatausili in Savai. He will avenge the death of my son." Apaula began to sob uncontrollably, and her tears formed a river that to this day flows alongside the mountain of Vaya called Loimata or Apaula, tears of Apaula. Apaula did as Vaya wished. She went to Savai and found Vatausili, just a mere boy playing, catching butterflies. She told him everything his brother Vaya had asked. Then they both trekked their way towards Tufutafoe and Falealupo. The twilight hours of day drifted into night. Vatausili told Apaula to rest a while he seek the spirits of his ancestors for strength and power to help them in their quest. He entered the cave named the Cave of Vatausili, which lay directly opposite Lefafao Sawali, the Cove of Spirits. When he returned,
Apaula could not believe her eyes at the transformation that had taken place. The mere boy she met catching butterflies had now turned into a mighty giant. Hence the saying, Wa'atotino of Vatosili. The body of Vatosili was complete. Apaula and Vatosili then sailed to Tonga, where Vatosili destroyed not only Tatua and Tano, the brothers of Apaula, but also the armies of the Tuitonga. The death of the son of Vaya had been avenged, and Apaula finally felt peace in her heart. When Vatosili parted from Apaula to return to Samoa, Apaula gave her name as a remembrance of her. And to this day, the name Apaula is the name given to the Saotamaitai of Falealupo and Tufutafoe, the home of Vatosili, the brother of Vaya. And that is our legend story for this week. When we come back, it's time for our mentoring session. Welcome to our mentoring session for this week. The aspect of our Samoan culture that we're going to be talking about this week is the conquering spirit of our ancestors. The conquering spirit of our ancestors, or ole anganga sa ilimalo o tātou tua'a, ole anganga sa ilimalo o tātou tua'a. It appears that in the old days, adventure was something that was in the blood of our ancestors. I mean, for them to pull out the voyaging canoe, hoist the sails, and just sail out to nowhere, it seems to be in their blood, and it's in their everyday existence. And it's because they can do that, because they have this trust in the cosmos, and they have this understanding of their gods. And so they go into this adventure knowing that their backs are covered. That is because of the relationship that they have with nature, the relationship that they have with the environment and the cosmos. And this is, to them, is their gods. And that's the angle that we're going to be talking about this week. For example, the sons of the Tuitonga, Tatua and Tano. I mean, they heard tales have come across the oceans about this man Vaya in Samoa. And then the word in the legend says that they sailed to seek out Vaya. Listen to those words. The two sons of Tuitonga sailed the oceans to seek out Vaya. Because words have come across that Vaya is a giant of a man. Vaya is he's mighty, he's strong. And so it's this spirit of conquering that set them sailing across the seas to seek Vaya. And we find this in most of our legend stories about our ancestors. For example, the legend story that we had last week about Sa'uma and Nono. Now, when the Tuifiti chucked the spear at his son, they both ran away to the furthest part of the island. And then they started preparing for a journey. They were going to leave, and they were going to go find another place. And we're not talking about going to another village. We're not talking about going to we're talking about going out there and finding another place that we don't know if it exists or not.
See, it's that sense of adventure in our ancestors that we want to talk about this week. And it's that sense of spirit of conquering. Now, when you set sail out to the unknown, and when you go out, not on a limb, but on the trust and on the faith that your gods have got your back, that is a very interesting concept. And that we find in our legend story this week. And so when Sa'uma and Nolo started, they were thinking of sailing out, leaving their homeland and find new grounds. Even spirit god Taulogologo came and helped, if you remember our legend story from a couple of weeks ago. And also the spirits of Tuifiti came and helped them. But I remember Tagalog tradition talking about the aspect of, we thought that Taulogologo would come and counsel them in terms of, you should think of going back to serve your father. You should think of going back to being with your family. But no, they came, and so they encourage this spirit of adventure. And they encouraged this spirit of conquering. So they were going to go out and conquer the cosmos, conquer the unknown, conquer the world that's out there that they know in their heart is yearning to discover. And when we call our ancestors warriors, the only thing that comes to mind and the only thought that we entertain is the aspect of them fighting wars, because warriors is warriors, wars. But these are not just wars against nations of Polynesia and other countries. These are wars against the elements. These are conquering the elements. This is conquering the unknown. And these are people that we came from. These are our forebears. These are people that we call our ancestors. The blood that's in you and in me hailed from these pedigree of our ancestors. They had this spirit of adventure, and they had this spirit of conquering. So this legend today has brought out something different in our perception of our ancestors, conquering not just in warfare, but conquering the unknown, conquering the elements. And what was it for? Was it for a trophy? What was the trophy? Now I'm talking about the language of today. We conquer things so we can win a prize. What was it for? I think the trophy was self-fulfillment. Knowing that you went out there, not knowing what was out there. And when you found there was something out there, you tamed it. I mean, when you come across a land that's never been settled before, and then you go in, and there might be wild animals, there might be all sorts of things, but you go in there and you settle, and then you raised a family, and then you raised a population of people, and you raise a nation. And those are the people from whom we hail. Those are the people that sired you and I. And this is the interesting part. This is why Tagalog tradition loves what it does. Because as we say often, more than once, every time we read into a legend story, somehow, the more often we read into it, somehow, the story tends to read to us. Instead of us trying to understand the story is trying to understand us and where we are, as opposed to where they were. They're probably sitting there thinking, what have we done? What are they doing? But this is the interesting part of our journey with Tagalog tradition. We discover who our ancestors were,
And then we have a better understanding of who we are and where we are. And if our grounding is correct, if we are grounded properly, you know, the radio, the TV, everything that needs radar to connect with the beyond, you need to be grounded properly to be able to get a good reception. So that's what Tagalog tradition is talking about. Maybe we need to get grounded. I mean, look at this. Tatua and Tano sailed from Tonga just to check out this via in Samoa and see what happened, the legend story and what happened. They came and they docked at Mulinu, and then nightfall, and Vaya saw them come, not knowing why they're here and who they are. And then night fell, and by then, the legend story says, and by then, Vaya knew why they were here. So I suppose the spirit of our ancestors must have parlayed onto him through vibrations and so forth. And then how he responded, because in other words, their coming over was a challenge. They came to conquer Vaya. But the response of Vaya to this waging war upon his backyard was very interesting. While they were asleep, he just reached over with his huge arms and hands and picked up their boat and put it on top of the trees in the forest. And that's how they found out. Apparently they woke up and started getting the water out of the boat, and they heard that the water wasn't splashing on seawater, it was splashing on leaves and branches. And then they looked down, whoops, they're no more at sea. They're hanging up on top of trees in the forest. And see how Maya conquered the conquerors, not with warfare, but with subtle, the conquering spirit of our ancestors and the adventurous spirit of our ancestors. And I think the two go hand in hand. One cannot go without the other. Your yearning for adventure is because you know there's something out there that needs to be conquered. So the conquering and the adventurous spirit go hand in hand. And our ancestors had those. Our ancestors lived those in their lives, in their daily lives. Very interesting. Very interesting. Yes, we're talking about the spirit of adventure, the spirit of the conquering spirit of our ancestors. Very interesting. Interesting. We have that today. We see that on the playing field. We see that on the rugby field. Before Lomu, the devastating runs that he has on as the All Blacks, before Tamalolo with the rugby league. And this is the kind of conquering that we're talking about. Before that, there was Brian Williams. I mean, he was the first one to, and commentators were using words of running through people. Remember the tour of the All Blacks to South Africa. And that was when Brian was only 18 or 19 years old. And there was one try that he scored. And according to the commentator, he went through all the players of the South African team, meaning he went past like 13 players. And most of them, he ran through them. And that's where we see this conquering spirit. That's where we see this. And then afterwards, also, BG was also known to be the guy with the guitar afterwards at the parties. And the newspapers and the television and the radios were talking about his escapades on the field and his this fun person off the field. And this brings out the spirit that Fasinumanga is trying to bring out in our legends. It's still in us, but in a different dimension. We are warriors still.
but we are conquering in a different sense. And the adventure is in Tangaloa tradition sees how we moved to New Zealand, and we formed a community in New Zealand. Some people say they could have, there's no point in leaving Samoa because they brought Samoa into New Zealand. And that's how we are. We conquered. That's how we conquer new environments. Instead of sailing our voyaging canoes for hundreds of miles and discover new lands in the expanse of the oceans. No, we go to lands that are already occupied and we set up our own communities. And that is conquering. That is the spirit of conquering and the spirit of adventure when we do it in other occupied spaces. And those are the interesting things that we find in these legends. We also find towards the end of the legend, when Tuisavalalo was met with his death on the hands of his uncles, Apa'ula's brothers. And then Apa'ula came back to Samoa and relayed everything that happened to Vaea, the giant of a man, this mighty man. And it says he fell ill and he was weak, and slowly he turned into the mountain that it is today. And this conquering spirit. And he said to, these are very, very touching words coming from the giant. He said to Apa'ula, Apa'ula, you have come late. The giant has fallen. Those are strong words. The giant has fallen. But this is the spirit of our ancestors handing on the baton. And he said, go seek my brother, Vatausili, and he will avenge the wrong that was done to my son. So in other words, he was handing over the baton of the head of the clan. He was handing over the responsibility of the paramount chief of the family to his younger brother. And this is, and to acknowledge the fact that you are no longer who you were. When you say words like the giant has fallen, it is, we need to say those words in order to have meaning, not just for those who are listening to what we're saying, but also to take root in our heart that our time has come to hang up our boots for, for everyday language, and to be able to pass on the baton for the continuity of this adventurous spirit, for this continuity of this conquering spirit that is in us. And this is a thing that is not just in us Samoans. This is a thing that's in Polynesia, in all of Polynesia. And it appears to be the thing that is within every indigenous persons. We see this in the history and the legend stories of the American Indians. We see this in the legend stories of our brothers and sisters, the Maoris in New Zealand, our brothers and sisters in Hawaii. We share this same spirit of adventure and the spirit of the conquering spirit that we have. And that is the world our ancestors lived in. It's a world of, they conquer, as we said before, they conquer not for a trophy, but they conquer so they get a better grip on themselves, on ourselves. So we get a better understanding of ourselves. And when we have a better understanding of ourselves, we have a better knowledge of what's out there. And I suppose that's where they get this respect of nature. I suppose that's where our ancestors get the respect of the environment. And I suppose that's where they get this aligning their vibrations with our ancestors, the spirit of our ancestors.
And that's why their gods are, they see their God in the trees. They see their gods in the birds that fly in the air, in the four-legged animals. They see their gods in the ocean, on the reef, in the fish, in the octopus, in everything. Why? It's because of that conquering spirit. They have conquered and they have gotten a better understanding of who they are. They have ventured out into the unknown and discovered who they are. And that's the world we try to bring to you every week through our legend stories. It's the world that our ancestors lived in their daily lives, understanding their environment, understanding nature, and looking at nature and their environment as their God. And that makes them part of the big picture. So they were never removed, whether in life or in death. They were, they are, and will always be with their gods, our gods. We were made of dust, and when we pass on, we go back to dust. And that's the world of our ancestors, our mentoring story for this week. It's the conquering spirit of our ancestors, their adventurous spirit. And please be advised, it's in all of us. It still is in us. It's just that we are in a different environment where not much lends for us to bring this out. We hear this in the writings of our poets. We hear this in the stories of our novelists. And we see this in the arts of our movie makers. They try to bring this nature of our ancestors, and their message is, it's in us today. And that's the message of the Whasinomanga. It's in us today. It's in you, it's in me, as it was innate in our ancestors. All we need to do is to bring it up, dust it off a little bit, and we'll be in the world our ancestors were thousands and thousands of years ago. And that is our mentoring session for this Sunday. I am going to be on live an hour. In the next hour, I will be on live on Facebook. So check it out. I might not be able to operate it properly, but I will try. But we've got to start somewhere, and we're going to start this coming Sunday. And after you watch this broadcast, then wait a little bit, and an hour later, I will be live on Facebook. And if you have any questions, if you have a viewpoint that you want to bring across, please. That's the purpose of this whole exercise, is for us to interchange, intermingle, and converse online. And that's it. From all of us here in Samoa to all of you, our beloved Samoans in the diaspora. Tofa soifua. Tau malulu alata toa file mule ea le masina ua punitia
Ia tata o le po O te whaatasi pia ma oe I le file mu Whaalongo mai a O au o lau ali Whaalongo awale pisa Si ufofonga ia e langona Whaalongo mai a Tu mai a laola E te mawau Loto ua o tia Ai le loa le pungai O fatu ua nuti momoia Tamaiti ua tau whaitangi Tatalo ua amata I le tunoa o le po E te mawaina se tali Pea e to a file mu Whaalongo mai a O au o lau ali Whaalongo awale pisa Si ufofonga ia e langona Whaalongo mai a Tu mai a laola E te mawau I le file mu Ua telenge se o aso Le la e susulu pea Tata malo silo ufatu Whaailonga o le manuia Whaangalo taimi ua whano Savali I le malama Le manuia e te maua I le toa file mu Whaalongo mai a O au o lau ali Whaalongo awale pisa Si ufofonga ia e langona Whaalongo mai a Tu mai a laola Ia, e manatore u tatu ngai mai vanga o tatu por kalame, o sunga finga ia le ua tatu mafuta ia male finga ia fala tele fal fatu enari. Sei siaki ane pe o iaini nisi o iaini fesili le ai vai o tu moe. Okay. Well, e pau mea e maali le whalongo le whasoa o le tala ia vaea ma o le concept o le legend empower inga le insightful o le thinking a tangata Samoa Polynesia. Not so much a physical conquering of might, but to expand the insight, the insightful of our ancestors. They are the mema na yana ila upu etu falafi. They are the mema na concept ole fam empower the insightful thinking atangata Samoa Polynesia. Not so much a physical conquering of might, but to
expand the insight full of our ancestors. They are the man they are where to Falafi. They are the man they worship religion empower the insight thinking not just more policies. Not so much of physical conquering of might, but expand the insight full of our ancestors. They are the man they are where to Falafi. They are the man they worship religion empower the insight thinking not just more policies. Not so much of physical conquering of might, but expand the insight of our ancestors. They are the man they are where to Falafi. They are the man they worship Offside. Sorry, ole be easy feedback. Fatu o lau airpods fa unu. Ipoi. Mole tato au whalongolongo e a maumarifa leon sai ono ye whale tonu i fsota inga o tato technologies e o awe le iso o malamala matele le ngā ruenga le IT so Hello. lewa wala ngona atu Oh, lewa manino ia mai ave vole nei avanoa e whamaruru o toi lau sunga le venga ia o tūranga o le wa vevela le Mike pe o le metaphor fa English last week so it's my apology and whamaruru o toi a tonu e la vea vole nase ma me e whanau mai ai le manino le tātou ngā lua e whantasi mo le aru luma o le whamoe moe ia ai manaia tele tala i whalongolongo and I totally believe more the diaspora generation outside of Samoa because o leile ngana Ingilisi and is well articulated so I do believe it brings new understanding and also to enhance the awareness of the generation to see the benefits of knowing the power of legend, and not so much to recapture the might, as you put it, of the past, but it's a matter of deepening our understanding of how to live out our capabilities and dimension for peace sake and also for justice. Wa be o mele o le safa ile le modern world. O le mea le o taua o mea le nationalism. Be o tribalism, be o pui o ism i o le whaonga e mafua i ona. Be wani Amerika i tūlanga lo iai.
Oe langona mai wharafi. For peace sake and also for justice. Why be on Bele or less suffer in the modern world? Or the Mele or Taudi, Langona Mai, Yeah, little manat. Yeah. peace sake and also for justice. Why be on Bele or less suffer in the modern world? Or the Mele or Yeah, now we'll repeat member. Yeah, long and find out. O sama o whale tonu a so tainga o tato masini. Oh. Fatu e se au device fa mon mole. Então, tera no atu telefone. Lela tera no atu telefone. E ma nei na. No, yeah. Pe ale wale lei a. Ia. Lela lau tera no atu longa telefone. Ora o ia ngai ko meni ia le afia ia la tau o mafuta mai ma whalongolongo vo i tūranga o le tātou ma tā upu nei nei tau afi i Long Beach nei a wa ese o tātou taimi ai tasi lava le ma tā upu pe o le fia na o lau whalongo le ma tā upu a whalafi o lo mai o le tu fa le mafau fa nei ona po ele me leina ta ua ma nga ia tala tu ia legends ia mo le now generation ia wa is a volta unga generation e tato le wa ta fa uma generation sa mo e fa for le diaspora generation ia is foi upo ave America lanto younger generation o tūlanga o le technology, ma vainga ese le psychology, ma le anthropology, le human behavior, o lea generation, ma lea generation. Ai, o le tāua, o le tāla la tu ia tau. E whalau tele ai le fia i core values, po le essence o le tāla, for ethical and moral application to our own modern times. Be o isi o le tinga ai nai fo nei atu nu. Issue ia mo le whailonga tangata, tribalism, nationalism, tam whai si lesi tua inga i lunga, tau mia lesi tua inga i lalo, but o le application o le sona lea via te awaia, it's very empowering, e malosi, e manaia, i le positive side,
Mwhaina whao ngā wai, e pe wai o mele wa ai e ala langi a tātou Samoa. E pe kam whai e define ia Samoa i o lātou potential i mo ta alonga. E pe o le rakapi, football, o le fusu o mewa pena, but e lai tō tele a Samoa lo whinau i isi area pe o le lo ia, accountants, CPA, i kulanga va politics, e renga te Samoa, o whafafo i nei, New Zealand ma Australia, so mena fia i whanongolongo le mta upo le tātou a fiafi ia, o saulea sao e tu sai ma le manai o le mta upu. Alo, waftai. Tui, watu Samoa pe lau fiongale. Sau tātou? Ia. Waftai, mo whatalo whatu i lau whatasonga Samoa, whatalo whatu mātou ni Samoa, ma le tangalo tradition, whamaru lua tu fo i lape o tupu lungo. Ia, ono, o mea e whapeon whai. Also, I want to say hello to the first, second, and third generation diaspora who are with us today. This segment of our program is dedicated especially for you. That's why we try to speak in English so you can understand where we're coming from. And well, you just heard what the Reverend has, his input into the legend story. And I think basically that's where we're at. Because, as the Reverend pointed out, we are just more than boxers. We are more than rugby players. We are more than, we are lawyers. And that's the conquering spirit that we want to bring out in us. It seems that we've been categorized as tangata fia whatautino. Ia ele o mai e whafora le mea fo le o tangata fo i fia nau whale mawhauwhau. Nau tu blanga whale ananga. Pe o mena le tiko i tato legend story le vanga o le vaiaso. O le si mea maria o le mele le sa ili malo. Ia so la iti pe i tate whalongo a tala i tato i tula fale i le au whailaunga. Whaiala puwhoi mea kuruku ia. Mea kuruku ia kula fale la kuruku ia makaila. Ia te tiola ata te whaalongo ai ai. Ia whaifo la launga taine. Ia ta ata ama. Eo ana i taini nei. Taimi fo nei o leo whaile la talata e pārota. Ia tele a taimi matamata tua i whailaunga fo e whitaria. Ia ta ata o lesi leva e ngā o tato characteristics o tato anu. Mantua fo whimea taral parangi, if you want to make friends with somebody, start out with a little bit of humor. So me taral parangi, if you want to break the ice, start with a little bit of humor. Al mena li tu tonu o tato whaingalaunga. E la pe a whaitala maria I whapelo tato se bello here. Se o kuruku. It's a universal philosophical approach to making friends. It's the easiest way to get across to people is to make them laugh. Ia alela o tato matutua le o tato loa. Io whaila unga. Pela o sa ili maloa Samoa. Whapena fo ila tu polensia. E le tato sa ili maloa whatautino. Ia, o te le tau se watu, o le tarongai o le whaipile, ia o to tele alo le tunu o sia, nunga le tasi o sia pini, fosi ese o lalanga. E o hota alonga o le pii, ia o ei alo Samoa tau ua bea ia. Luna winga la tau mo ina, o fi nau malo, sa ili malo Samoa, e ilona fatu, e ilona ate, se tulou, e ilona maso, e ngā whatia I Samoa, sa ili mena. Lona lua, sa ili malo fo I Samoa, o le mena ne o le fitalai, o le saunoa, o le tautala o tato upu. Wapo le ale ve vesi o se mea o tula I mai, o le awa amata na le o mua tala sa taunu wha muri au muri tala sa taunu wha mua
Io, ai fofoa, tu la ia lole, tu la fale, ia, fai mai se fetaraina, tu watu i le sao o le nuu po i tu malo. Fa pena, o sa ili malo, sa ili le maso, e fai il Samoa. O sa ili malo, sa ili le ngana maupo, e fai il Samoa. E o hola mafaufau, a tato wa ili tala lea. E o fai mai o tilo atu, ia vai. Ora o sau le fa. Ti tilo atu ale o po, le wana iloa nei, e mea o mai e, ma le mea nana ina o mai. Ma tu ora mele tau e tato, e fiki poke mea no li, ia fe mea. E vito me tia sola al farol ta inga, me va. That's what they were doing. Fiti puti o vai. Farol ta le wo mai ai nei. No fuanga o vai. Ai vai la finga vai. Kile ia watu malona maso malona malos. Io, ele la tu fo ni na upu mania ni fa talanga faia. But he played a mind game. Kana apa tu alto malo. Piki malva tu udungo ola au. Ola va. Le la fa mai tala fiala ele ori. O tare liu fa. Karo motu. Ele o mai la se swasani mela ya ma titiro tu. Ya me maseme o lungo o lau la au ma tino la au ya. Nei loa na. Oh, me ta ki mo ya la tanga te mo ya. Ya ba. A be o fi now se di malona. Tato sa mo fa pena fo ya tu polizia. To le fa te ia la kapi. Fa pena tato se di malo ya be oso ni. E pe o tele a fa tu sta ro mi se pinkala. No tato so e ma se di malo pinkala. Era o ye tato lo ia, o ye tato se tu si, o ye tato Format. pe ole. Io formai io. So mena le tong fai fa sino ma. Mai fa foltala. Ya mai fa foltala. No mi sa ia i fina ngalo si fieto ina sola. Lato a wana le fa tala mai. Io le no mai o ia lu I vai ono lona ma losi mo lona to. Ya le fa to ia vai ma so porto ma fasi ma fu ma la isi me. Ya. Pa ma fa te ma. Pero le winga na. Ola tala sauno, lenga ole ia ile le post le facility mai lunga I te le lope va tau ya ma ua po o la sunga falafi fa pe mai le facility a fia fair ngai tau vao. My only question, what do you consider to be moral and ethical about this Apaula story? Ia. Ia, tu amata me mai o luo. Tau foi tu ele sa mo. Wai ole meno o mai o ole value ole respect ole relationship between siblings. Le vau Apaula ma lontuangane o vai. The same apply va tausili. All this is the depth of their relationship as brothers and sisters. Ile vau or siblings total. So it's not really about conquering, but it's about how to become a salvation to one another in time of need. That's how I see the legend. Fia, maybe you disagree with me, but you also have the right to do so. But that is what when I said ethical and moral principle of the legends, I'm referring to relationship. Sibling relationship, which is still relevant to our modern days. It boils down to that relationship. How do you become a savior to one another in great time of need? That ola unga interpretation elenga ngafia ule falongolongo le fam kalainga mai tala falafi ia ila va mal falo. Yeah, okay. Before the fascino manga.
i le conquering o le oe ai o oe, il tangata ai o tangata. A tātou tilo la e osole o tātua matana. E pe whamai o le umiona o na le fia. O le upule whaonga, they felt shame, they felt defeated in the hands of Vaya. On ola ia lela o mamafa nei a paula ia lela la o toi foi I tonga. Ia whanau mai leo le tama, tui savalalo, whamau o matua le tama. A le ae tau pule ase au ala e fofo ai le mena na tupu, a whau matua le tama. We're talking of maybe 30 years le matua le tama lea. Leo tolu sifutau sama, tau ame ale mea lea. So it's looking at conquering yourself, knowing when to let go, and knowing your limits. When you are in terms with those attributes of a human being, then you will be able to conquer yourself. Ailea, ole umi tos futau sana o amatau avea mele. You see, if I tell I then fight woman mele, then for my water me matau sili ia ma paula. Ile ngata na fata ma ia ausole toru. Ale ami atoa tutonga. Asia, because these two never conquered themselves. They never knew when to stop. They didn't know their limits. Mantua vo tala vo le sumu malfe. Vai la le umio natala o tana na o tala to uma ya sona mo. Ayo o mai te milne. A fayal mata e pe se sum. Tongi la rusamino. Tostosola e ho yo so pe se sum. Tilo tulo elfe. Ya tau te le pe fia afita usanga na tu poile me. Ale faya le te milne. So you've got to learn to let go. You've got to learn to know your limits. Vaya yo vaya, ta'ua yo ta'ua. Marusitere tamala. Yeah, good luck to you, vaya you. Maro. These guys never did. Be fa penale le vai fa popo tu prison long I sunga feeling. That's one of the moral values in the story. Is let's find me for tangata. Ele fia tangata. And you carry this grudge for so many years and for so long. And the other person has no idea what you're going through. They're living life like hunky-dory. Everything is sweet and having the time of his life. It's like you drinking the poison and expecting him to die. So conquering yourself is very important. Kasi whakapopotu na sa mo, tato. Manuia, awai o onga na le suia el taimi, e tu mau. O le ita, o le maritau masui. E whatau ila loina, ai le tangata ma vai ai. Ai apu lea le tangata, lona mawhau e manu māloa I le ita mo le tau I masui. Ia o le manu māloa na e leo te whatua I le suia. E tū maua ia winga o tala e Manuia le fo I lau wha mala maina o le tala pa e pei o leo wa matana o wha matala ina vai lainga o tala. Ona tele a mea Manuia. Es fo I whalongo a tangata pei o laula le whalongo e talia le leile le fa mala maina e lau songa o le tala. Ia o lau na fa popo iai e pe e le va mamau le mele sauno iai ma o onga fo I tātou te maua I tala e pe ona mai nei tala ia tala fo I tu spaia. E fa manatu me te tātou o le toi lalo o le tangata pa le mwhai ona let go ia mea o lae e ona I lona mawhau ma lona o langa. E pe e involve ai le reconcile o le tangata ma differences within. I tangata ia. Ina ia mawhai ona release ma move forward.
Ia pe o sia o na fa popo atu le Manuia o le fasoa nei tau a fiafi. I le tu o lang picho lo manto iai o te masalo na e au Samoa. Whaftai. Ia o le tau fiasi e le ngoto le la o le wa matan faifo le la to mano io. Whaftai tei rusunga i whawhengainga o siata i tai tola au o le ngangana. O le ia pi it sounds more harsh le upule o le conquer i le tilo iai. Ta tu wola le tatu ngangana. Ia tau mwhai ai wa ai tonu se upu tala whea ngai ma le upule le conquering spirit. O le upu pālangi ai pe le doesn't sound good to our ears le upule le conquer. A le upu tatu wola le ngangana Samoa. E longo le leile upu sa ili malo. A o le upu tala whea ngai ma le upule le conquer. O le mea o I tonu ale sa o le upu fo le tatu mo le fau malo. Fi nau malo, e fau malo. E maalia la ia legends umangi. O le maalia ia te, it's so funny. Enta e ale legends, e malo Samoa. E o mai i tonga, o mai I fiti, mela ki te le upu le e matua polonganga I tonga mana I fiti. E uma ese legends Samoa. E manu maloa ia I Samoa. I tatu talatu. E pio nei mea na ave iei le manatu. Tau te sila to toa iai. E whatupu manatu ia tatu. E le ai se tala Samoa. E umane. E manu malo tonga pe manu malo fiti. Ma naia lo fa Samoa ina upu sa ili malo. O le upu le te whalonga tu e sau no ia o le fau malo. E le o le fau malo, o le fau malo. E fau e oe le tala e malo. E sau le upu fau. E fau mea ioe. Ia, e pe o le natura na o tala Samoa. E pe e vai tau tu spai. E le te kai ato I lalo I sara e rusi taua. Pe to I lalo te maile tu. Ko e si le kaua. E pe e malo al kuskala. E malo al tangata e ona al tala. I le mele te te loa te I te whal mawhau. E whaia se tala. Ia manino e umo whal tala. E malo le tūle te whamtala ina. E le malo le tūla e whasanga mai au. E malo a changuing. E malo al e kala ko inga yaso la. E malo a kamolaka. Ai peila o le tatou whasoa. O le wa iei mo le sensa yuma, sa o le ia, pe o le sensa yuma pu ea mai whaalongo o le tangata, le interest o le tangata, ia o le matala lo le o le, wa ele mwhaina pu ea mai whaalongo, ele maula se mea. Pe e mana iei lo wha mala mai na o le sensa yuma. E tau whai e pu e mai le huk mai whaalongo o le tangata ina ia fia le tala le e watu wa e mana ia le tala fa malo fa tai te fia la u upulanga le te tu lo le upule o fa malo o le conquer ile pe an u fa tu o te fia tele fa tau le 100-year plan of China o le at the end of the day o le plan a ko le I o la tu conquer le la langi io so o le winga e ta uala me pe a whalau tele le tatu vai. I on tatu roi le tau o ne mea. Ia. Awai, o le civilization voi a sainga e le loto. O ngā plan, e kanka le laulangi, e le ngā sainga o i o la ko ma fau, pe a vai kau history. E le ai. Ngal pa wal malo le kanka ina la lang o le malo le se ami nga faua o le malo nga fa nga le asingi ke e le ko we ga lo kala pe mele sa ngo ia fa la o le ma fa
how to enhance the thinking, the insight ole mafafau o le tangata Samoa. Pe ole loto na ole talale pe ole saili malo le ufa Manuia le fa le applying ole upu saili malo e tono le tatou talanoanga ese le Manuia e anga po moa wa tera tangata ele no ofisili tera tangata fa ngale upu fao malo pe yo se mea la fao e fao elantala le mea malosi le ala e Manuia le fa tulanga ina e sunga vatong e fau no no me it takes a very good planning and it's a so take your time to ensure that what you have planned is going to be very successful and bear fruits Manuia le fa mala mai ne fa tonu le fau le tala le paula me le mai e fau ia wona fe ina tala fau ia malo me na le ina fa tete fau ngol tala fau ia le tala fau ia malie pe ale pese fau le ngota fau upu ia le fa longo mai manu malo le message ale tala le fau pe ole la tele na ma fa ausfia ia aula tau le o le mataupu e pe ona mai ala usunga le ar va fegainga na ia le melo race faton ya msaro la silvia faton tasia le taitusi le upu sui ai sui a to ai le winga le na sa no ai le usunga va fegainga au sa hol faton le fau ana usa mola usunga le fau ana ese ave at yele o sui a to ale le ngole le tato mission refai ona le mission in final we fau malo al mission foi in final e fau le malo ole manefo le bulo sai malo ya nalo tsilfia man to ho tala ia foi ya ai volta malana e lao mos o kuspaia sakaio mana tuala ele tuspaia ele fai mal tuspaia na fia mata ia sakaio ia Yesu fa mai na fia sa ili ala na e sakaio lao o le alo sa ili ia la lo tsilfia mata na le family ino lota for cover better word o lota faitala o lota via iloa for le polale o ile al sai le ina e loto atu la e lole mata e loto atu sai e te mata e sai ele ngate te fia ilona folinga ai te fia ilona savali te fia ilona totala mau se ava noti fie lo por ato ngata le biva penale se ingala o saili malo al Samoa ia saili malo al Samoa le manele mo ingal fato fau por alo saili fau se mea yo tato wai o community fau se mea mo lo wai fau se mea mo lo no fau se mea mo lo tu yo ya terminei leo la talata il palo tato palo nei tato in Samoa ya nei va e tuoi foi in TV o tu le malo se no ya al no una pe falling ele se poi tele il malo ya no tu la ia tau mo fai la una malo fai tu la total ya la fo la tu la mai ya o fai la unga o le fioanga mo li tu malo ona fa penale ona fita wai pe falling o fita wa o le tele ai ya te mo no fuanga o le tu malo ai ya e malo al falo al Samoa io fina watu ala tu la ina su yer malo ina wale na malolo fina ngalo ia tu Samoa ia fitalai ia
o le Manuia now. They're not more me fato. Fau malo, and they know their limits. Tau te oa e ia le vatapu na ua me I tatou sopo ia. O le Manuia le matamata atu o tutua e nei matai o le no uma le tu malo. E le tō tase matai. E tō tōku e matai la e. I o whae ngoa isi o tau ai maa mai matai I vanga le ale. Ia e umaya. Tuku ala vano e whetalai I le sui o le malo. O se malo le na ia tea. That is a winning essence o le tatou anu. Whau malo. Se toi ha popotu nai, mane o fina ngalo io. Ria I song. Te fa mo le alu sunga. Ia ona e le tafono le sefu. Ia e pi o le si. Ole le taipe ale tala fo I le e taula palapa tama a le uso. Ole upu a ia fau malo mo le sila fia pia. E le se te miele lei ai. Tau te tala noa lo I fau malo. Na o le mea leanga lona foi tua o upuna. E le se te miele lei ai. Ai sea, langa o le upu fau le lai fau ngāre tu sipa ia o le mea na fau ina amanu. E toi tau ai. Eoi. Le winga tonu le na o le upu lea fau malo. O mea tatou te fau I o tatou malo ai. E leanga le foi tua o le upu. E le aisona te miele lei ai. Eoi. E mawhai on tatou whapeo le whao malo o mo le whinau fore teo e whao mani malo tatou ta alo ina ia malo. A le upu a ia whao ia malo. E le se taimi le lei e le upu na. E le winga konguranga ringu u whasamo ina le upu le konga. E vala lava le whao malo. Ma le sa ili malo. Ngai. Koru upu ia wa ka oko le lei. E ia viafi o le fao, o le fau, ia marisaili. E pe o upu ngā le ngā iei le whakaikainga le ngā mai kala ia sa kaio. E le ngā kavi ai ala sa ili. O lai fia I loa. Ia manga iar kala uka ko masangi. I ki nganga iei o ngā handicaps, o ngolong pupu. Anga ngore kamfai sa ili malo fia maua le malo fia maua le manguia ia mai manga I o ngaka ia pe o mangaku ngari kawao ku sai voi ofisini ku inga mai va mo o le wakari aku le sunga le vapenga ngi le Tangaloa traditions o ia o kai ia le va nga kele o le ai el Samoa I kulanga o le spirituality ma le religion from Tangaloa traditions e lau kele a le maka upu pe kakala o kako mawhauwhau ia le whakonguinga aku le pa ia ma le malu e walangolango inga ringi whamoe a misi le sunga I whawhenga inga ro whika I kunga ringi whainga o le ngā ruenga wa o le pai linku o le pauare o le me o kiwhiwhia I le kupulanga lea sia makongu e le kele ngirisi e pe ira o whaarafi le lea langa ngirisi mai la kiki la le leia le si me mana ia le tala le whaarafi le manino na langi soifua manino langi soifua le lessons le antatu whaitauna nei ia le pi e iana le sa wai o tala e pi e whaamatala ia mataanga o le atunu o ngā makai ia ma le maunga o vaea ia ma I sabalalo pi o lea pi o mena ti ta uaia u mea ia o langi soifua o me o le ora mai me whaamatala I tala ia o lo soifua ma te minei a o tatou o isa vai le ana o le ana o ai o le ana o tausili a o le manta o tore tala e whaamatala I le ana o lona mātango whaftai tere lau sunga Maia. Esse me mana ia le o maua I tatou maftanga. O tatou wharongo o maare upu, which came first, the egg or the chicken. O lua lape o lua whafangu ina mai le mea lea, 3 or 4 weeks ago. Ena lua
tala noa mai ai uma atu le tala ia familia le ala le mena momo le fua moa po le a leo mautinoa nei ia ele faapea mautinoa ona faapele o le mea mautinoa le ai o soʻua lea lagona o a'u ia le o tilotilo faatagaloa tradition o le foafoaga ia o le foafoaga ia o le foafoaga na faia le atua a o tala tu'u o Samoa o le tala e tau mawhai i o tātou tua a ina ia malama le tangata soifua malona vā malona atua te pe tau hape nare se tama i loa ua maua e Samoa mai le sailinga o tala ni e le tue fisilingia e tangaloa tradition o le alemena mua le tue isi tala le nā mea o tala o le vavau because the more I read into it the more the thing is like looking at me and telling me le o tala ia ina ia e loa le atua foafoa o tala ia ni ia e loa o oe o le creature o le atua o le creator e tau mai le vā lea e tanoa ai le fionga ia tupua le vā lea e tusi ai ia le fionga ia maua le vau au le went le vā lea lea mai toina e oni o tātou whatalele le vā lea oni o tātou whatawhai le vā lea lea la ala unga nei la e whale upolu foi lea i e lātou ia e whapena e iaro na maarie so le ai loa le whale upolu mea e ngata ai ona ona leo o si the fear o rako manu yeah, there's no question about which was first iwe a tau wha marmala maina ina ia marmala lama le tangata soifua malona si o manga malona atua e pe ole aunga na o tātou ngā luenga o whaini ia stoi wha popo atu nā tātou o le wa challenge au e thia tau vau o vai a koe le leila o ingilisi le ai le lei foi la o ingilisi tau vau le lava agora que kenga lo fingalo o kako fa soa lava e fa pegar fai fa malia ele escrevi se isi au me muli le pa vai sting o la mata ting ia pe ole io sto tala la male faro alo sto tala male ava ai me se fa fonga ta po ele a tupu mai e ole tunu ole sa i malo o vai ole na peak fa I tala it's when a leader knows when his time is up. It's when a leader knows when to hand on the baton to the next generation. It's when a leader knows his limits. O te tauna a whai o tātu whipile, o te tauna tautau o me whipile. A whai o tangata rakapi, o te tauna tautau o se wai tālo. Ina o whai e vai le upule ia paula, sauni ia paula. Ia Paula, you came too late. The giant has fallen. To come from the mouth of the giant to say that the giant has fallen. There is a man who really knows himself, and he doesn't have a problem letting go. I thought I'd tell Noah. So, Alul also, he knows what to do. Isir maneo natala, sa umay se tata, sa umay se faulunga, o se pole alava, o se ainga, o se falaputonga, o se no, se tumalo, pole alava. Isir maneo natala. E ale upuvoile le tono tuspaia. So say the words, enunciate the words
and that changed the vibrations in your environment. That's exactly what Vaya said. The giant has fallen south. Alu also, he knows what to do. It's our watch. Tatu Tupulanga, this is our watch. But we must always look to know when to pass on the baton. Iole konka Manuia na konka pichu na, for the giant to be able to conquer himself, his inner self, his spirit, his soul, and in humble humility, not only in the listening of the people that were there and his wife, but also him. He was telling himself, it's time I hang up my boots. Continuing. It's time I hand on the baton. Hello. After Eu te soso atua, me whāloa lo ia rusunga. O whaisitu aina a matatatu, ia era te whono ni se fulu. Ia we maua mai le sau noanga whatonu, la suku wha lati whaftai. O lea ua maangaia le wha i unga o tala. E apalai fo ia i teminei, o tātou ngā tupulanga whainga malo so se vaenga e kālesia. O le si le mea e leilo le whaiwha auru teimi e tuoringa ruenga e alu. E leilo fo i le si tai o le malo o le teimi ua tau na ifo aile, va ifo aile nga senga ua vai apa au. Ia, ma te whaalo ana o le i le fono a le whatonu nei la fiafi. Ai wha manuia tu lava le tua e lau sunga. Fuafuanga, pe wan vai atu e le umale anganga matamuli o nau tūlanga fo i ua vevela le ua hat le maika ma ua ia le nfainto e pu e mai whamtalanga. Ai ta hau pili whamoe moe o lau whina ngalo tamali i ma le whaiso ia e ma ngalo ai le au auna vai. Ai o le nasa moa ana o le taimi e manu le taimi ia ala tātou whai u le talo. Fo ia tu lau whanau i uruma le tua, le mātanga uthia o le nei a wanoa wa e lingi mai foai. Mātou te whasoa ai, a maisa o lau au auna. Ia whaalafi mai Samoa. Ia wa le lingi mai ma sa mai. Au whamanuianga na foai ante ia. Whalau tele ai, o mātou fo i manatu. Malangona, matatala ai whai te toa o mātou mawhau. Ia wā me le lei ma wailo vi inga. Ai tuporola i pelo mātou wola finau. O ani whaale tonu ala mātou whaasoa ni whaafonga le mamalu o Samoa ui mangalo mea uma ona e tua atu ia te outou le vai le polokalama malana polokalama whasalau e pe o le nei a fiafi manuia mea uma angara leile e tua ona o le whaamai e o maari liu matou e sea pele ia te tātou na o le anganga whaamawhanawhana o le li e mwhai o ni tātou toa iai e le swafa o Yesu Keriso. Amene. So if also se voa.